ko fiyon ƴettu sobe ko wona ɗo yeyatede ko andi kon résultat provisoire on ɓe waɗi définitif en feƴƴino ɗon ɓe waɗino sifa ɗum 2020 ɓe waɗino ɗum 2020 a weeti yonaali ko nde ɓe arno ka axe walsi ndin condi ndi ɓe hukki ɗon fof e nder jamma o finkare a wotiri fellaka ka wore axe kono ko ɓe hewtuno ka axe jama o fop yalti wi'i hino padre kalum yalti on tuma ni wule barañon alors que wule o ngad lannino koy neeɓi wule o lannino tibi mois d'octobre octobre 2020 naade 2021 fewno wannoɗen ko wanno ko le 19 octobre 2020 aɗen gaynitino rpg bimbi ɗen ɗon ko hikkunoɗo jama o femmi ma tiɓi jimuɗo aɗen jikkiniɓe déjà en jikkinoɓe noon koye jibi taw kaɓe waɗno mois de mars mascarade moɓe wanno on taw kaɓe inninoɓe joƴƴini assemblée nationale maɓɓe o jibi ɗon taw haɗa enen e wawi ɗo par ce que on assemblée covid o wawno ka respecté c'est de l'histoire mi yeeti kon ko événement 2 mi woni mi alano taw ko événement 3 mi yeeti kon événement 5 on ko on ɗo mi yeeti kon kadi événement 4 on à peu près ko on ɗo kono wattani law événement 3 ko yoranon ɗo fimo ko feeji joyi ɓiɗi joyi waɗi e nder yontere nde sino yon faamuɗi moƴƴa ko mami yilti ko 2020 mi holla on force mo jogiɗen o e ko honno si laamu ngu yeeyawi jikkide honno ngu watta 2020 mois de mars ɓe force no situation kamɓe systéme o naɓe padre systéme o yeehi ha joƴƴini assemblée nationale o ɓe sikki ɓe fuutike mum wiwɗe noon assemblée covid fiyo ɓe noddu première session on ɓe ara ɓe jooɗo kamɓe député ɓe tawi koye ɓe ƴettu mbuuɗi duwanoɗe gollitirede fi paléon darnogol paléon ko sino hokki kollajini ɗin mbuuɗi ɗi ƴetta ɗi yaha ɗi gollitira fiyo ɓe imoɓe convoqué ɓe nami wowli nde yewtere ko amadou damaro ko ma yaalino ɗo 2023 ɗo wari waɗi nde yewtere o inni prison était tel que fiyo waw noddude première assemblée o noddi padre o inni miɗo atto jini mbuuɗi fi noddugol député ɓe otoje maɓɓe ɓe hendaki émolument ji maɓɓe ɗin miɗo faalaɓe noddude par ce que si ɗi convocali ɓe en wata wadde loi de finance rectificative o ɗum ɗo waɗi terle mois d'août koko mone wolde ɗo ko c'est de l'histoire vous pouvez aller vérifier vous même kaɓe jooɗi ɗo yahe tappo loi de finance rectificative wanno ɗon ko mois d'août septembre o waɗanno ɓe gayno on ɗon tun coup d'état o waɗi le 5 mois d'août mi findi ɗo mois d'août ɓe waɗuno loi de finance rectificative 2021 nodditugol noon on assemblée yoɓe aro on tuma onon on humpitanoki crise ay no waɗano tola noon hay kañum yeetinoke on wondema ɓe yeehi ɓe huuƴi e assemblée ji wonɗi ɗin tappo ɗon fof andite noon ko amadou tamaro hikkino yeeso on assemblée ɗon kanko wonno président assemblée o kodi ken mbiyamari on tuma yittama o dogi sera ɗon fof ɗaɓɓugol wallitotoɓe ɓe heɓaki ɓe huuƴi e jama o fof ɓe heɓaki ko mbuuɗi innanoɗi ko fi nokkugoɗi fokkiti ko ɗin jattano gollitira nden ñande noon onomo watano yiide ɗum faamen faamol noon alors par analogie hannde ɗo kadi no somme dans le même contexte ɓe faaminanayi o hannde ɗo tout va très bien seede noon tout va très bien ɓe waɗi mascarade maɓɓe o ɓe ari ɓe validi ko ɓe inni kon résultat provisoire on ɓe waɗi définitif en feƴƴino ɗon ɓe waɗino sifa ɗum 2020 ɓe waɗino ɗum 2020 sifa ɗum waɗino assemblée maɓɓe ɗon o yehi ha ɓe inni ko mbo wonata président assemblée tawle ɗo ɓe wolani fi ɗum ɗon ɓe woli ko mbo wonata opposition officielle o ɓe inni ɗum ko mamadou silla allah inoma yafo hannde ɗo ɗum ɗo fof ɓe waɗino ɓe waɗunoɓe ɗum hino suuɗanino on wondema ko tampuɓe wonno waɗude ɗum nden ñande si goɗɗo arno yetti o hiɓe marno tampilla o wiyayno na gonga o wiya onon koko yiwɗo waɗama ɗo fof tampuɗo watta wadde ɗum ɗo komo newde konko gonga kako fenani mi fillito han jonɗo taka deuxiéme événement finde ñamare ɗo mi woni e mum mi waltaw e maye mi yaltaw ka troisiéme événement kono mi faala e onfito hakkille maɗa yiya waleykum salam kala hiwriɓe ɓen si timmi 1000 wonɗen fuɗɗade piiji tati addimi ɗo goo on neeɓi landade kon toon toola kon ɗum woni deƴƴin toola ko ɗum addi on ɗo addimi ɗo koyen humpodir go'o ɗimmel muɗum kon ɗum fewndi par ce que ko falɗon ko mi humpito mi yetto on ko fewndi kon tammel muɗum non na haala tun addi en ɗo na yomi yo haalu tun na yon jentito ɗum ko ɗum fankinimmi jibi le 21 juin 2026 laamu ngu no juuɗe moɗon hingu ka taraw yetto non contour ji on transition ɗon ko on ɗum feƴƴi réunion ji feƴƴuɗe ɗin ɗe balɗe ɗo ɗiɗi o yalti gibi non ko o yalti ɗo ko on ɗum hanuɗo waɗugol kono noon hande kadi ɗon so on jooɗoto acciton ɓe waɗa ko ɓe faala ko et son yahi récupéron laamu moɗon ngu tout sera entre vos mains mi jangana en ɗo déclaration mo ɓendinɓe hakkille jooɗi yewti fi on transition ɗon ko honɗum wonata contour ji makko mi jangana on ɗum ɗo e français nano fiɗon yon faamu moƴƴa na sama kala addimmi ɗo na kadi mere deƴƴinnolan en tokkay woni ka taƴunoɗon mi waɗa ɗo jentito ɗon ko mi yewtuno le 20
juin feƴƴuɗo ɗo ko live goto mi waɗi no après ɗum le 21 on 20 ko on ɗum mi wowluno e on 20 jentito ɗon ɗum nanon ɗo yi on non ko on ɗum waɗitoyno après min noon si feƴƴi mois de juin haray en naati e nder banqueroute seede on non on banqueroute mi holla on ɗum ka live ɗo lagine wiwno naatay ka écho ɓe naatali ka écho mi holla on ɗo ko on ɗum kadi haɗi ɓe naata ka écho ɓe noomi goɗɗo goo mo tawata ko on ɗon ɓe waɗi chef d'état major particulier ko hombo woni mo ko ɓiɗɗo hombo ko on ɗum kadi waɗi si ɓe waɗiri on mi yaltinana on ɗum ka live ɗo ko si timmi 1000 personnes mi fuɗɗo entre temps jentite kon ɗum mi yewtuno par ce que nden ara ɗo nanga yugol a ronki haala kan min kadi mi ronki jentitagol maɗa ngol o ronki haala kam min kadi ko ɗum woni hade mi ronki min kadi wowlugol ngol o ronki jentitagol min kadi hade ronki wowlugol ngol jon noon son faalaka e ronku jentite ɗo komi woni on e yetade kon hengu ka tande mon go inayi ka taraw ngu woni ngu ka tande mon ni ko ɓe heɓɓi waɗugol ngol noon son jooɗi keɗo ha ɓe waɗi nous revenons à la case de départ d'ailleurs même pas case de départ nous sommes partis pour encore 100 ans jentite moƴƴa dey jon noon ko homboye men bonni ma ko homboye men woni ala wadde golle moɗon ni ko ɗum mi faala yiwɗo ala ifɗo mo kana mi wona seede hoore muɗum again 2020 mars sifa ko yiɗa waɗi hannde ɗo kon waɗino wuren ɓuri ɗum ɗon par ce que taw kamɓe ɓe joƴƴinan ɗon assemblée ɓe natali ko hankinɗo ɓe validi ko ɓe wi ko ɓe waɗali président assemblée 2020 ɓe gandino ko bonno président assemblée amadou damaro ɓe sendi toon kadi siége ɗi ha ɓe wi ko homɓe woni opposé komɓe woni majorité on ka assemblée ɗum ɗon kadi ɗin coalition ji ɗon foppo waɗa ha hinna ko kaari ɓe sendi ha ɓe ƴetti ɓe jonni siyaka bayi place makko ɓenni min gafima tel tel sattama sifa kona waɗe hande ɗo ko senda suɓo ɓe inni Amadou Sylla hande kadi ko an woni opposition officiel o mbuuɗi ko wiyano kon budget chef de file de l'opposition mo tawanoɗa cabinet mum hande kadi ko an hendoto ɗin ɗo koto tawi on to woni ala kono sur le papier inna ko Mamadou Sylla woni hande kadi opposition officiel hande ɗo ɗum ɗo gandi ko woni on Mamadou Sylla jo hande omo wurduɗo e muɗum o mi wola inde makko c'est yaw ka configuration ko ɓe waɗano on ko Yero Balde woni hande ɗo Mamadou Sylla donc rien n'a changé y a rien sous y a pas de nouveau sous le soleil si Mamadou Sylla hande faati keɗo Yero Balde no wuuri ko kanko hande ɗo woni on opposition officiel o sinama yo heɗo si ɓe sendi to ɓe sendi ha ɓe ɓokki ɓe waɗi geɓe ɗen ko kanko jonnete ngal geɓal ɗo donc en andi ɗe ɗon taw hewtali min miɗo yiyatade makko feƴƴi kon ko tawata ɗum ɗo yehino hande lowre ɗum inama nde gaynama ɓeɗo ɓe noddi tari taw premier assemblée maɓɓe o argo ngol fotta 2020 noon ɓay feƴƴi élection ji ɗi waɗi 2020 octobre 2021 woni janvier woni février woni mars en nangiɓi ɓe joƴƴini assemblée maɓɓe o si tawi ɗo ko présidence ɓe aɗo si ɓe ari assemblée ɗa ko assemblée on tawata joƴƴinede si présidence alañi o donc l'inverse donc après en nan ka inna assemblée joƴƴinama et presque en nan jiɓi présidence waɗa presque présidence on ko octobre waɗa coup d'état on ko waɗi ko septembre donc 11 mois après ka inna présidence waɗi ɗole taw ko ɓeni waɗi présidence maɓɓe on ko décembre o assemblée o ko ɗi lebbi feƴƴiɗe ɗo ɓe waɗi donc hay siwde siwa taw koy jetti to moƴƴa ko ma mawlande kon fewtin hakkille ko mawla wolande kon par ce que no andi ɓerɗe mon ɗen il suffit yo pa on goto waɗi wiyo himɓe noɗlan ni ɓeɓe mone yiide ɗo koko newde ɗo ko fekkondira par ce que ɓe chaque matin ɓe pousse des pions oui chaque matin ka 2020 ɓe pousse des pions chaque matin 2021 ɓe pousse des pions ko ya andu ɓe puusali taw koy par ce que woɓɓe ko puusi ko ɓuri ɗe ɗo ɓe yehi ha ɓe noddi première séance on yo ɓe jooɗo ɓe yewta ko ɗum noon ma arande ɗum par ce que ko ɗum kadi hikkoyta ɗo ɓen noon waɗunoɓe ɗum fewno tola wonnoma wiwde ko pooti wiide ɓe wirti hande ɗo kadi ɗo ande yettoma ko pooti wiide ɓeɗo kadi woni wertude si tawi noon komo woni e wolde kon henanama yiltitoy ko feƴƴi kon par ce que min koko woni arde noon ma wolande ko fewni yiltitoy ko feƴƴi kon 2020 et 2021 c'est la même chose qui se fait actuellement là ko nangarena il a fallu 2023 yo on acteur jo wonnoɗo wiide tout allait très bien mo yiwno ɗon vidéo mum no arde naata ka assemblée soori ay naati taw si o ari o naati comme e roi o naati ka nder bureau makko fof inni moodi kon yakaɓe en ndike ndi leydi ɗo hannde ɗo kamɓe jeyi leydi fewno on tuma ko kon yakaɓe wona e gollitirede ko ɓen ndarunoɗen sikkuɗen ko kamɓe woni e manipulde leydi kamɓe jogui leydi wiwɗen soori wonɓe wadde ɗen fof ko koñaka par ce que ko kamɓe wonno yaltude inna le koñanke n'a pas peur de la guerre ko kanko wonno wolde ɗum mi ko histoire koye momma waɗande ko taarika awa si on tuma ko koñakaji on wonano gollitirede hannde ɗo ko o pullo ɗo wona gollitirede anani goo si 2021 ko koñakaji o wonano gollitirede 2026 ko pullo o noon pullo wonano gollitirede ɗo ndaaru koñakajo gollitirano ɗon hankin ko onno wonno wattande makko ñande o natuno yon assemblée ɗo yiwɗa on vidéo fof commandement on vidéo yalti essentiel o par ce que systéme on toujours ko neɗɗo on hollayma acteur jom na cause wonɗo jogiiɗo film o wonɗo tourde film o na on ɓe gaccata yaw systéme o ko culki kin hollayma na yiite ngen min noon tola ɗo komi faala ko ya ndaaru yiite ngen na ya ndaaru cuddiɗi
na ya ndaru jokki na ya ndaru owdi din ko neddo mi fala yayu yeggito LCC yeggito Rafiu Sow yeggito ko no be natam ko neni Idrissa yeggito be do fop yeggito Tuta Dane yeggito be do fop mi fala ya ndaru suso mi fala ya ndaru numru ko mi fala ya ndaru sede harama ko luttudi encore une fois no mi wiiri no nyande Amadou Damaro yaltitay no yi'e dans ses habits royaux dans son dispositif militaire goɗɗo inno no ɓeeɗo goɗɗo suusata memude ɓeeɗo goɗɗo wata yittude ɓeeɗo par ce que an ko guite pinkari ndi renuɗa an a rena dole ma ande jogiɗa ɗe an a rena ndi finkari ndi fettata ndi jogiɗa ndi an a rena ndi mi fala noy ɗiɗi finkari ndi fettata ndi jogiɗa ndi jenti to moƴƴa pullo wonaɗo gollitirede hande on ko koniya ka jon gollitirano 2021 kon ɗum wonno wattande on ɗon jenti to live ɗo an ko renuɗa ko finkari ndi min ko mi wonma e hollude ko neɗɗo on kanko Mamadi hino mo yeeso maɗa ɗo nyande mi wonno wadde jalnori on minna balaje makko no wawi wa portemanteau gite makko ino untiti si o wulli ko kuyer waɗete ñeɗe nyande mo wonno wolde ɗum on sikkuno ko Samakala o yi ko feƴƴoy kon sarlo jenti to moƴƴa musidɗo ko momma yaltinande ɗo kon mi yeetike ma laamu ngun no e juuɗe maɗa hingo ka tande maɗa ngu ala e kan ngu ala e pale ngu ala hay nokku sina ngu juuɗe ma ngu yiwaligo e juuɗe maɗa jenti to non wata ndaru curkikin ndaru yite nge mi wonma hollande gati nan ndaru ndim finkari hande ɗo par ce que ko ndiɗa wedditirala anda noon pullo Fuuta wi'i ni lowaki ndi wari ɓuri lowindi ndi ko ndin noon ndi lowaki ko ndiɗan jogiɗa eke mi fillito kalay fo heɓi ɗo 49 minutes jentitola moƴƴa mi ƴetti 5 jours mi yewtali hande ɗo mi yewti mbiɗo jogui 5 événement mi wonma yewtude anon e majji mima hettade hedere kesere nati ndeñitande hesere ko ndemayde Firawna yola ɗimmum ɗum minnoma mi wolanema yalati min ni CNRD ɓillike ɗaɓɓi hoɗɗoyi pafe ɗen fof ha ɓe wawali heɓude kaɓe abborno ɗon fof joni ɓe yaade Chine inon article ɗo tola woli ɗum ɗo e alatire nde 14 juin le 17 o article ɗo ari inni ko ɗum ɗo tola wonno hay tawi waddale avec exactitude kono hino ɗo près de 54 millions mo tawata CNRD signitimo e maɓɓe fi sécurité joni noon o sécurité ɗo volet on ino juuti mi ala natude e nder on volet ɗon e ko honno kadi woni mécanisme jiɗin konko wiya ɗo ɗum ɗo on ɗum woni volet ko ɓe fournisata kon ko on ɗum woni volet ko mbawɗi jonnete kon ko on ɗum woni volet ɗum ɗo fof ko on ɗum kadi warensi kanko ko sécurité woni e ɗakkude fi muɗum ina goɗɗo ngo jenti to moƴƴata ndaaru ɗum ɗon c'est pas ça l' essentiel ko curki kinno min kaka yiite noon ma naɓude ya yo yiite ngen gonɗo mbaɗata faala curki kin accu ko yiite ngen ɗanninta kono fanni manti an ko curki kin wonɗa e mum a soñjoto a ɗojjay a yiyata laawol ngol a lojoto wulla mi faala ya yeggitu kin curki aɗan e yiite ngen konno ngeɗanninirde jenti tola no moƴƴa donc yehi haɓe waɗi première session loi de finance rectificative o fiyo inne o ministére ɗo ko landi ko no yoni validé oɗo ko landi ko ino fandi ɓeyden oɗo ko landi ko no ɗuuɗi ɗuyte ko ɗum woni loi de finance rectificative ha non ka fewlide gande ɗo taw ɓe yeyataki en taw ko won ɗum woni mankaji ɗin loi de finance on 2026 ɗo no yewde 2027 en 2023 ɓe anda no déficit no woodi ɓe yeehi ɓe waɗi réquisition banque ji ɗin ɓe ƴetti 500 millions ka banque ji ɗum ko kiɓi 2023 ɓe wi ɓe waɗa infrastructure ji ko ɗimbuɗi ɓe ɓokkito ya hewti hande ɗo yonde men nde uddani jenti to macca de comme ma wolande ɗo yonde nde yoɓitaka ko ɗum woni o crise monɗa yiide hande ɗo ni justement non troisième événement mo mi falama yewtude fi muɗum o crise on c'est plus grave que sikkuɗa kon ko plus grave ka ɓenti kam sikkuɗo ɗon jentito dey ñande mi wowlayno min na crise on e plus grave kam mi sikkuno ɗon woni côté santé makko on woni côté économique on jentito non kon ɗo mi wowluno nden ñande anani koy ko mawli ko mi fenade mi faldali kadi wota ha o kadi taw par ce que anda kon to fewɗa jeti crise on kam mi sikkunomo ɗon mi humpitike nder yontere ɗon encore plus grave ka sikkano ɗon à la fois sengo ka cellal ko tawta ɗum ɗo woni hande kadi gimo ɗum ɗon hewta mi wolay noon mi hollama ɗon mbaadi on neɗɗon à la fois ka sengo cellal leydi ɗin kañum kadi kono noon cellal leydi ɗin ko sécurité mbuuɗi ɗin e sécurité sori o anani koy ko mawli ko mi exagérali kadi koy hande ɗo ko kambis ɓe ɗen jogui leydi ɗin jom laɓɓinande moƴƴa bien ko ɗum ɗo mi falno yon noon kambis ɓe ɓen jogui leydi ɗin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليصدقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes le lundi 4 août 2026. Il est présentement 21h passé de 51 minutes. Conakry. Hande do mi fala yen fewtin hakkil. Mi nebi mi do fanki. O nebi landitade lam. Honto to lawni. Mi wuldama ma. Min fala ya yewtu. Humpitu men. Mois d'octobre 2021, mi yaltitani on. Octobre 2021, août 2026, duuɓi joyi on ko lebbi ɗiɗi heddi. E nder ɗi duuɓi nayi e lebbi sappo ko ɗum woni mi wowlaali. Konko mi wowli ɗon kon ko ɗum woni a yaali. Kon ɗum faamuɗa. No labago yen ari yewten no foti no moƴƴi kadi kono kon ɗum wona yewtirede ko fiyomi armi tan wula ka ko fiyomi gayno live ɗo tumo kala mo yawalo ɗano wasi bobo ɓe hewtinde ɓe lele ƴetta livre on janganaɓe wowla ha ɓe ɗano e nder mum bimbi fine weeta ɓe continue a golleji ma ko ɗum wonɗen e wadde ɗo jonno mi faala yen fewtin hakke mi waɗa on e alhaali mo miijitotoɗon onon hara mi arali taw ko mi woni humpitude on kon miijite gurdam moɗan gibi helli faɗon hiɗon mari koyɗol darnugol suudu ndun suudu labandu fino yo ɗum ɗo laato moɓidiron mbuuɗi mi mbaadine miijo e min naali waɗi mi faala yon imagine yon mbaadin gon miijo moɗon duuɓi harayɗo moɓidirde mbuuɗi fii soodugol taw leydi ndin ka ndu suudu darotoɗon duuɓi hiɗon ɗaɓɓude plan on no ndun suudu wata non ɗiɗo fof heɓo duuɓi ndu suudu ɗo ndu darne tawa nyande walotoɗo wo ko ndu suudu so munnike yi'oton nyande finuɗo wo ko fi suudu ɗuɗo anditoton yano ha ndu ɗo suudu darne few ndu lanna hotton e mayru kono nyande hottuɗon e mayru natuɗon waali ɗon no wa'aton non e nyande wonno ɗon mahude ndu suudu ka hoore moɗon haray no seedi nden nyande ɗano ɗon ngol ɗoyngol moɗon ɗon seedata few e nyande waalindo ɗon e suudugo haray ko gotum koye suudu wonɗon natude koye hoore danki wonɗo waalade koye suudu kadi yaltoy ton bimbi hunde waylaki ko on goto hanjuni bimbi nyande ɗani ɗon e nder ndu suudu yalton fondon e kawtaljo moɗon on déjà taw ko findinta on koko fayɓe makko ɓen sonkata kon ko sonko wongo ngon takko ɗon kawtal moɗon ngal no wayno weta bimbi yidon e o kawtaljo moɗon ɗo fewndo wonno ɗon darde suudu foy moɗon himo reeni gibi o yeta ko ɗo woni wonde kawtaljo moɗon mo kala e mon no andi oya kono ɓay tun hari on walali e nder ndu suudu ko suudu labandu ndun ndundu wonɗon hoyɗande ndundu wonɗon hiɗon ɗoma ko ndu wonɗon e yiide kanko kadi ko o kawtaljo wonɗo arde hoɗoya ɗo mo tawata o anda taw ko no wata mais mo tanƴini si ari hottiɗo nafaymo goɗɗo go ara rewoya ka tande moɗon ɗon maandi nde miijo min naali waɗi mi faala yo miiji to ndaron ko goɗɗo mi faala on yaltintinande
bimbi weeti ko sonko ngon ngol kawtal mon e ɓiɓɓe muɗum wondi on ko ɗum findini on ka suudu ndon suudu ndu darnoɗon fiyon heɓu ɓuttu ndu tawata on ɓorata yalton fondon e o kawtaljo moɗon o raɗotako mo o raɗotako on andi gibiɗo naɓi yeeso ko ɗo woni wonde kawtal mo ngo sonko ɗo on fewtay ngoɗo sonko goɗɗo yoya ka iwi ara yeeto on onon ari darni ka suudu ɗo hi eni har ɗon andi ko berɗe woni ka darnoɗon ɗo ɗi tigi ɓiyo ngon anda taw yeggitu ndu suudu on hoyɗanno ndu on ɗonɗano ndu tori ɗon Allah e hollu on ndu hino laati on naati e nder mayru yeete ɗon non ɓawte on yiwde kawtalɓe moɗon ɓen ɗo ko wonduɓe e sonko goɗɗo yeeto on ka darnoɗon ndun suudu ɗon ko berɗe hari wonnoɗon wari o andina on waɗi si on tere hino ɗon goɗɗo hari memali mo no wi'a su'un hino e nder ndun suudu ka wonɗo yewtude ɗon e makko goɗɗo arda e motoru gara yeeso moɗon ɗon yeeto on masinjo darnuɗo ndun suudu ɗon o laatike joni fure o maayi dogiron ɗon yahon ka ɓeygure o hewrodiron e makko lando ɗon ko on ɗum woni sabu makko ɓe yeeto on fewndo suudu ndun darnete o arti nyande goo ɗon o inni e nder ko ɓe woni e jasude kon onon ari on tawaka goy ɓe hawri e ƴi'e koye nder ɗen ƴi'e o barmori kono yeetanoki on ko ɗum woni sabu makko ko ndu suudu no ɗon wonno ɗon hiɗon faalagoy ko ndu ɗon ɗano ɗon ko ndu ɗo mano ɗon yeete ɗon non hande kadi ko wonno ɗon ɗo duuɓi nogay ma sappo ko ɓuri fanɗude wo hiɗon etade fi muɗum ko ɗum ɗo woni alhaali ndu suudu konno wonata alhaali mon on nden nyande landike on ko mi landi on ɗo waɗali mi sikka kadi waɗay kono gibi nden nyande ndu suudu ɗon ara on faalaka ndu o windowo inneteɗo Jean-Jacques Rousseau himo yewti fi muɗum o andini ko ɗum wiyete déception o ni wo piiji ɗin kadi foti ko ɗo yoɗi waɗude fanni manti kadi ɗi waɗali haray ɗi woli hiɗi wooɗi hiɗen faalaɗi kono nyande ɗi waɗi haysi tawi tanali jokkali ɗi gibi nden nyande ko yiɗinoɗen ɗi hankinkon haray ɗuytike ko ɗum woni heɓude wonɓe e jombidirde ko ɗum woni heɓude sodoɓe otowal hande tawanangal ɗon faala ko ɗum woni heɓude wonnoɓe sikkude hankin si ɓe heɓi veloru probléme ji maɓɓe lanni ndu veloru heɓo tawa ko motoru ɓe faala ndu motoru heɓo tawa hande kadi na leefugol ɓe faala ko otowal ɓe faala ngal otowal heɓoɓe ndara ɓe tawa ngal ɗo ngal yeɗɗa ko kesal hande kadi ɓe faala ko ni alhaali neɗɗo koy ko ɗum waɗi sim fuɗɗori e yewtere nden ɗon ko paske ko wonɗon e yiwde ɗo ko hiɗo wona dessus ko tawata simi ari mi waɗi live ɗo minni o lanni janngo lannali ko paske piiji ɗin fannimantiɗi ka nder hoore ma hiɗi laba fannimantika ka nder hoore wonɗa moƴƴinde a labinayɗi nyande non ɗi fewtiti yeeso ma raɗa dari tiinde tasande an e majji ko nden nyande non darataɗi dariraɗi gite goonga ko nden nyande non ɗi wayloto en fopɗo eɗen faala changement en fopɗo eɗen faala ɓuttu en fopɗo eɗen faala ko moƴƴi ko kono ko jelo e meɗen yi laawol ngol fiyen hewtoy ka labaɗon kon wondema en reway taw ka kaani ɗon si hewten non ka labaɗon ko jelo en fopɗo ko laawol labagol ngol yiwɗen fiyen hewtu ka labaɗon kono en waylali noone no wonɗe yirde ngol laawol ɗon yen taw ka kaani ɗon si hewto en non ka labaɗon ko ɗum si waɗi tuma mi ari mi yewti ɗo o wonay dessus janngo mum ko on ɗum waɗata parce que ko idéalisme waɗoɗon ka hoore moɗon Jean-Jacques Rousseau ko ɗum yewti fu muɗum o inni on jouit moins des choses qu'on obtient que de celles qu'on désire piiji ɗi faala ɗen ɗin en heɓay dakamme majji fewndo ka faala ɗen ɗi ɗon ɓuri nyande heɓuɗen ɗi waɗuɗen ɗi e juuɗe meɗen fanni mantinon en waylitaɗi ɗum ɗon waɗuɗen ko faala ɗen kon wondema ɗum ɗon hino jaasi idi konko wonɗe rewde e muɗum kon anden konko wonɗe rewde e muɗum koko satti en hewtata ka faala ɗen ɗon leçon numéro 1
iwe non ɗon joni ka maandi no miiji are non e kom falan yewtude ɗo fi muɗum on waɗi han joni si tawi ɗen kali mi yeetike on dañande minni ko kambesɓe ɓen jogi leydi ndi o yiiɗo ɓe waɗi ko ɓe inni wo ko radiogol yimɓe waɓaɓe retraite ji terlen 2000 personnes woɓɓe inni 6000 personnes mi anda chiffre on je ne sais pas kon ɗum woni chiffre on mais toujours est il que ka yehi ɗon ha tawi ɓe heɓali mbuuɗi ɗi ɓe faalaɗin ko kambisɓe ɓen ɓe ñawli fiyo ɓe wawa tourninde leydi ndin ɓay haala o e ko memminike ɗo ko ɓe kambisɓe ɗo wi'i hiɗen andi ɗo ñawli men mbuuɗi devise contre devise hiɗo naɓude men e mbuuɗi ɗi tawata men anda alhaali majji si tawi ko ɗum yoɓite men mbuuɗi moɗon ɗin ɗo si yaw nato yonka e ko anani komi wol ɗo kon mi fillito haɗi lagine naata e ko on ɗi mbuuɗi ɗi tawno yehino ha ɓe waɗi réunion dañande sarlon ɓe fotti wondema peyji CEDEAO ɗin ɗon fop naatay e ɗi mbuuɗi e ko ɗo ko kambisɓe ɓen waɗi droit de veto muɗum lagine yiltiti e muɗum. Did you get that? Hollugol ma seede on population on hande ɗo citoyen jo on hino mari mbuuɗi no mari doole idi état on à tel point que état on engageanto goɗɗum fokkitana citoyen jo on awomo jogaki finkari jogiiɗo mbuuɗi muɗum ɗin ɗo tawa no wawi arde tawa ɓe waɗa droit de veto waɗa ɓe yiltito parce que ko ɗum ɗon ou rien anani moƴƴa ko mi woli ɗo kon média jo hay goto yetota kuma ɗum ɗo e ko minnumis jo hay goto yaltata waɗanama o révélation ɗo parce que ko secteur informel on laami hande leydi langi ɗin ɗum ɗon noon ko angoy o kambisjo ɗo ko an woni ƴettude mbuuɗi maɗa ɗi ya sensuda e makko ko an woni ƴettude mbuuɗi maɗa ɗi ya soda marchandise ji ɗi o kambisjo ɗo kañum kadi habbi julajo yo ar soodu devise ji makko ɗin donc ko an jogi pouvoir leydi ndi anani nde yewtere nde momma yettade ɗo jonno mi falama landade ndanen a maadini miijo mi ara ligoy taw e jonnugol ma information o parce que koko wonɗa yiide no wadde ɗo ko fop tola yetinoke ma fi ɗum ɗo ñande mi arno mi jooɗi mi waɗi jalnodi mi kirɗini fi makko kanko mamadi nden ñande hari on sikkuno ko exagération mon no wadde on yi yaltitino mi wowliranno on noon tigi mais avant ça fewno minno min fi mamadi c'est de l'ancien mi ala yewtude fi makko ɗum ko ndetuma de ɗum ɗo ko mois de juin ɗo mi ma wolande fi muɗum ñande mi kirɗini fi makko kono ñande mi innonoma min na fi mamadi mon e yewde fi muɗum komi woni e yewtude ko on mo ɓe woni e pepalude fiisi mamadi fi mon feƴƴi aro watta ɗon o ko ndetuma de mi fuɗɗi wolde fi ɗum mois de novembre 2025 mi fuɗɗima yettade fi muɗum kono plus loin fewno mi innoma pali on memminanike pali e on kono nduma de mi waɗi on slogan pali on memminanike pali on ko hitande on ndetuma de ɗum waɗi 2023 si tawi hande ɗo nous sommes en 2026 hiɗa yiide ko tola wolanoma en 2023 kon ɗum habbiɗa ɗo fiyo mi yeetoma ko woni e wadde hande ɗo ni kon ɗum habbiɗa qu'est-ce que tu attends pour agir ou du moins qu'est-ce que vous attendez pour réagir parce que hande kadi iwi joni ka action joni ko réaction hande kadi fop yaltitanima e kene hiɗa reeni fop ɗo hunde majja a sikkuno ñande mi wonno e wiide pali on memminanike pale on a sikkuno ko haala tum mi labini he ko lagine wonɗon ko leyɗe porto mi woni kono ko woni e feƴƴude lagine kon fop miɗo humpiti joni noon mbadine miijo kadi ɗum ɗo waɗen ɗon pause mayin kadi ka mbadino miiji hiɗa e nder o towa hiɗon waɗi lappol ɗon yewde wonɓe yeeso ɓen yiɗa yiwde ɓe doginde ha ɓe hewta e nokku ɓe woñoo ɓe takkoro ka ñaamo hiɗa ɓaawo maɓɓe otoje wonɗe yeeso moɗon ɗen fop ko ɗum ɗe woni e waɗude ha hewtoya on onon waɗon ka hoore moɗon fo no takkade ka ñaamo ko laawol en fo no takkade ka ñaamo ko ngayka ɓe woni e takkade ko njandi ɓe woni e takkade ko tuntere leggal ɓe woni e takkade
konno be woni takkade arena bay otowal wongal yeso maɗa ngol no wirno ma ko renoɗa o hikkiɗo yeso on tuma ari hewti ha e nden nokkure ɗo wonno woñorde ka ñaamo takko feƴƴa an kadi arde waɗa ɗum kono ara ha hewta ɗo ya takko an daroɗa darnangal otowal ma ndara nano e ñaamo ko ɗon fof woni e takkorde ko ɗum ɗo woni hakkille luttuɓe on fof ɓen takkiɓe ɗon ɓen kadi fof hino lumbude nde nokkure ɗo feƴƴi a yiyoyaɓe yeeso an waɗa ka hoore ma ngal otowal ngal jogiɗa ɗo hiɗa reeni ko ngayka ni ndiyanno ka nder ngayka kono ene ɓe hiɓe andi ka ngayka siko lugguka e sika lugga ɓe wonɓe takkade hiɓe andi mbaadi otoje maɓɓe ɗen ko towungal ɓe jogi ka ko jolngal an non hiɗa e towungal hiɗa andi ngol laawol ma ɗum ɗa andi a rewi e laawi ɓuri ɗi kanude tesidami mi ala takkade wonɓe ɓen ka nder oto ma inna maître kon no fonduɗa waɗugol inna ala takkade an ko ka ngayka ɗo wonno e rewde ɓennama maître kono a yi luttuɓɓen fof no takkade pullo fuuta wi'i ñallugol takkade no ɓuri dawde yoolade ko passage ɓe ma ɓe wonma yetade ɗum ko an jooɗi ka volant ko an jogi responsabilité oto hiɗa andi oto maɗa on ɓuri ko ɓe andi mo hiɗa andi laawol ngol ɓuri ko ɓe andi ngol kono wonɓe yeeso maɓe ɓen fop takkike a wi an a takkotako wonɓe ɓen kadi a mbadina woni miijogoy min naalima waɗi kaka nder hoore ma mi wonma wiide imagine koko momma wolande ɗo a hewti e nokkure nde tawata diidere no yeeso maɗa fof no takkorde ka ñaamo ɗo ya yewde nun ndiye diidere ko otoje wonɗe e takkade ɗe wonɗa yiide a anda ko ɓe woni e takkade ari non joni ha tiinde e tasande a yii jaako diidere woni yeeso ɗon a tañƴinike nde diidere ko ngayka waɗi nde annon ka hoorema a falaka takkade luttuɓɓen fof wi na ya tumbo ya takko kon nun adoto arde ka hoore maɗa ɗon fof hajike ma fof waɗi kon nun adoto arde ka hoore maɗa ɗon simi yollike ɗo tungal otowal ngal kalike si ngal irike fof yana en par ce que ɓe fof ɓe woliɓe inni yomi takko fof kadi takkike takkiɓen fof kañum kadi daɗi kono contre toute attente ka fop habbi ma ɗon hara yaltitirali ɗon yolloɗa e nder nde diidere suukande yaltoya few taw fus waɗali gibi ka yolliɗa ɗon non hande kadi kon ɗum wonata réflexe wonɓe ɓaawo maɗa ɓen nanen ko réflexe maɗa on ammi landima fi muɗum o jentoran hakkille ko momma wolande ɗo kon fewtina non hakkille koko bi wonma e yewtude ɗo poɗama hakkille e muɗum ɗe fewndo wonnoɗa ka lappol ko jama on wonɗa ndarude wonɓe yeeso maɗa ɓe goto e mon anda ko won nder ton fuɗɗi e ma an wonɗon ka volant hewti e passa seɓɓe goto e mo rena on ari non ha hande kadi o yii ko wona takkede ko hakkille ɗiɗi yaltiti hande kadi nanen on fof ko hakkille gote ɗon jogi ɗon simi hewtiɗo min kadi ko mami takkorono fof takkori non ka arɗon ɗo hande kadi sofer on kañum yii jaka ko diidere wona takkede na ngayka na tuntere leggal na yiite na fus ko nde ka ngayka ɗo ka ɗo non ngayka an hiɗa andi ka hiɗa wowno rewde e ngol laawol ɓeɗo ko passage ɓe no gasa ɓe wonnoɓe yeeso ɗo fof ko soferɓe personnel ɓe tawata wowa rendo ngol laawol ka yaltituɗon ɗo hande kadi hakkille moɗon ɗen seedi luttuɓen ɓe anda laawol ngol inni maître ko sattiɓiri wowata yollo ɗo dey takko no fof takkori non ko ɗum dandata en si a forci situation ha a naati nder ɗo en kalike ko an ƴettata responsabilité on an kono ɓayiɗa andi ngayka kan a ƴetti responsabilité on a yollike ko opinion jama on hari wonnoɗa e ndarude ko ɗum ɗo kadi hulnoɗa ko yaltoyta kon kono no lumbirɗa wontirɓe ɓaawo maɗa ɓen ko ɓe joni momma landade fi muɗum ko honno ɓe yirta hande kadi ka ngayka ɗo ko honno ɓe yirta ngol laawol takkagol ɗo ene gibiɗoɓe fof ɓe takkoto ka wooda e woɓɓe goo kañum kadi yolliɓe ka nder diidere no yollorɗa ɗo ni question ko ɗum mi landima mi faala kadi ya jaboro hakkil ta jabolam min dey jaboro hakkil fof takkike daɗi an a ari
a ƴetti risque ko ɗum woni a darndike an kadi a daɗi iwtirɓe ɓaawo ɓen hiɗa tañƴini jibiɗon hannde kadi wodata aroɓe yollo kaka hakkilga maago e min ya lando hoore ma jaaboɗa kadi hoore ma ɓe passage ɓe wonnoɓe nanen hajadema wi'ama wota yollo dey sa yollike nder ton ko yaltoy wo ko an heɓata conséquence on ɓay a yollike a daɗi ɓe tippoto e ngal otowal a mbaadinay woni mi jogoy siɗa hawji mi hawja mi fanki ɓuri lewru fi ya yiltito e lawiji ɗi ya ndaran hoore ma mijitoɗa a wi yomi artu yomi yewtu mi ari non joni ko hakkille maɗa ɗen mi woni e poɗude mo parce que ala kam humpitay ma ɗo ko tawata hanki mi humpitali ma e ko fewndi kon jon non fi ko fokkitana kon ko ɗum memma e hollude ɗo jon non fi ya ƴettu responsabilité maɗa on parce que ɗa habbori mi min tola yo taw ko min sansata ko woni kon lagine hiɗa habborila min tola yo taw ko min yata wara goɗɗo wuruɗo ko ɗum si hanki mi wi ka poste ji hiɗen faala wadde ko Allah watta kon hiɗen habbi yo waɗo ko enen hanuɗe wadde kon ko falɗe wadde kon ko Allah watta kon ko tamugol wonki ki wonki na min jogiki wonki mamadiki na min jogiki na an jogiki ko Allah jogiki wonki si o wattani mo temedere e ɗo jogi ɗo ɗin on temedere timma e hore ko jogi ɗo si Allah non o eɓɓi ka fondo makko o taƴay ɗum ɗo on timmata balɗe temedere ɗum ɗo kañum kadi laatoto koye juuɗe Allah woni kono si woni hara ko ɗo joni Allah tamata mo wonki on kono si tawi o eɓɓi o tamayta wonkiji men en fof si kiikiɗo ɗo o tamoya wonki on yiyoyta en kiikiɗo on no hewtitawa ko yeeso men ki wonki tamoyte donc ɗum ɗon koye sookeji Allah woni enen non ko ɗum ɗo habbori ɗen ko ɗum habbi ɗen yen waɗu enen na enen waɗata ɗum ɗon ko Allah acciri en non yen waɗu ko tawata ɗum ɗon ko e contrôle men woni na contrôle makko kanko o acciri en e ɗum ɗon ko ɗum ɗon enen kadi habbi ɗon mo non joni yo waɗu mo kala yo immo ka wonire ɗon ƴetta responsabilité muɗum on hiɗen habbi yo taw ko Allah waɗanta en ɗum en hewti ka annabi Musa e yimɓe muɗum ɓen arno ha hewti saare nden ka ɓe hani natugol ɗon yimɓe annabi Musa ɓen inni an e Allah maɗa on yahe waɗo yon piiro ngon meɗen jooɗi ɗo habbi on ko ɗon wonɗen ni alors que non yawɓe ɓe naato e ka saare yalti arti tawtiɓe wi'i wallahi si on naataniɓe ko onon wonata foloɓɓe koko momma wolande ɗo kaka alqur'ana woni koy nami yewti ɗum ɗo na mandingol miijo bani israila ɓay dogi misra ɓe daɗi ndiyam nan firawna yolama leydi ndi ɓe torino Allah e Allah newnanɓe ɓe arta e mayri on leydi mawɓe maɓɓe ɓe mamaɓe maɓɓe ɓen ndi annabi Yusuf e mawɓe muɗum yaltuno e muɗum ngan ɓay ɓe ari ɓe faala natude ɗon woɓɓe luttitino ɓe annabi Musa wi naaten ko leydi men sen naati goɗɗo sakkotako en ɓe wi hey Allah walluɗo en on ka ndiyan to Allah maɗa on yo on naato piirida e ɓe dundarankeɓe wonɓe nder ɗo minen mi yata mi waɗa gere on goyi woɓɓe immina yo naatu ka nder saare to yiya ko honno ɓe didori ko honno ɓe jooɗori si ɓeeno hulɓini hay si ɓeeno hulɓini ko honno nder saare nde wayi ɓeɗo artiti ɓe inni min tawi nder ton no hulɓini ko gonga kono ɓeɓe min yiɗo ko ɓe filla kon fi meɗen ko ɓe yeta kon wondema Allah yolani en woɓɓe fi meɗen si en naati tun e hoore maɓɓe ɗo ɓe yii ɗum ɗo ɓe hula e goto e maɓɓe dartotako en nelaɓen ko ɗum ɗo ari yeetiɓe inni ko gonga ɓe mari pinka ko gonga ɓe mari doole ko gonga ko kamɓe hande ɗo hoɗi nde saare kono e nder ko min yewtata kon min yetama ɓe nani Fir'auna lamɗo kaarijo on Allah yolimo fi meɗen en jogaki finkari kono si en naataniɓe ɗo tun hiɓe hooli hoɗɗi on Allah goto waɗuɗo ɗum ɗon hemo wondi e meɗen en naatay tun ɓe foɓɓe wallinay pinkaji maɓɓe ɗen goto e maɓɓe dartotako en ɓeɗo yalti yeetike ɓe ɗum e logique on kadi no e kene Allah yooli Firawna tawɗon ko on ɓurno dolnude e on saahi ɗon ɓuranoɗo hulede on mo ɓuri ɓe kamɓe ka nder saare ɗon Allah yooli di oɗo e konu muɗum fii meɗen enen donc enen yiɗe wonde Allah fof no andi ɗum goɗɗo susata en sabu Allah kono sabu ko arɗen kon hésituɗen ɗo si ɓe tañƴinike
en huliɓe e hoorele en wawi on mo ɓe huli ça veut dire kamɓe ɓe hulɓini ɓuri on ɗon o logique ɗo ɓe waɗanamo yeeso e kene ɓe yimo kono sabu ƴaggugol maɓɓe tawgol ngol koye Allah waɗanɓe ko waɗata kon o waɗanaɓe kadi ko ɓe hani waɗugol ngol kon ɓe wi annabi Musa heyi on Allah waɗanɗo men gere on ɓaawo to ko on kadi yaata waɗana men gere on nder ɗo annabi Musa hakke maako moni huɗiriɓe yo taw duuɓi 40 awa ɓe wonay ka yaasi ɗon ɓe haylo ɓe natataka nder saare nde alqur'anare nde waɗiraka fiye jangude tum nde waɗa kadi fiye jangu hoore men e mayre tasko ɗen yi'en en foɓɗe wiide ɗen hooli Allah ɗen gomɗini ko en julɓe hitande kala hiɗen mari nombre ujunaji yahoɓe hajju kono ene hiɗen hooli Allah ko gooto hiɗen hooli ko gonga mi landike ma an wonɗo jentitade lan ɗo an o mo nde waare ma mo ala waare an o shi'ajo o sunnajo ɓay tun ɗa wotinɗini Allah ko gooto ene hiɗa andi ko wiyete kon hasbi Allahu wa ni'mal wakil ɗa andi ɗum a juulaygo e wattuji ɗin jowino a hooray ay tejjak a hajjay kono ene dambugal ngal ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ngal sottiwal ɗo est ce que yiɗa jogi ngal tigi tigi mi sikka par ce que siɗa jogino ngal sottiwal a anday mamadi 5 septembre mo horan ɗen on ɗo hitande na finkari mi ƴettani o na finkari ƴettanɗa o na an bugani o nawnare ko Allah immini goɗɗum ko tawata na an jogi na min jogi yeytaymo ka woni ɗo waɗi juruy e makko waɗi mo woni o alhaali mo woni ɗo hande ɗum ɗo na mi waɗi na an waɗi ko ɓurɗo lam ɓurma waɗi ɗe golle ɗo ɗe tawno an a wawatano ɗe finkari tawali o ka pale blendewi fokkitanali o ka pale kaka o waali ɗon himo waali gardien ɓe no e binde sundum fo ko naati ɗo ko ɗon naati ari tawi mo konkani mo itti suddare nde naati e nder makko ɗon hiɗa jooɗi miɗo jooɗi anda sanani ko mawlamma ɗo kongoy nyande pali on memminantono pale on labirante on harino ɗon gardeɓe makko ɓen fopno ɗon si ɗum ɗo naati hat eni an ɗa sika ko no mi woni noddirde o numurudu ɗa sikka mi hottini tum wiwgol o ko numurudu ɗa sikka koko moni arde mi wola ɗo kon fop mi wolay tu woni parce que tola il a du temps parce qu'il a l'art de parler parce qu'il est imaginatif ɗa sikka ɗum ene tefi moƴƴe anda kon woni tola tefi moƴƴe anda konno tola woni gollirde landi wonɓe gollidude e tola ko honno tola way fuɗɗoɗa noon ka boboyagal ha hewti hande ɗo na mantagol fuɗɗoɗa ɗon landoɗa mi ari ɗo mi yetike ma que je suis un miraculé mi heɓi nawnare nde médecin inni nattemo ka maɓɓe lando nasrul islam fop tawɗo waɗi 95 18 bon fi landoɗamo ɗum ɗo namin lando waɗu enquête landoɗa élève ɓe nasrul islam bon fi herma kono jangiɗo ɓe amɓe yoɓe yeetoma fewndo mi nawnuno ɗon mi natta landoɗaɓe ko honɗum yewtano e hoore am min sa landike ɗum ɗon a taway komi mirakilejo jooɗi yeeso maɗa ɗo mo tawno hanino ka taw o suranoma neeɓi maynoɗo neeɓi kon woni joɗade hande yewtama ɗo jonnon miɗo yaltinandema ɗin ɗo fiya yo fama nasama kala mi woni ɗo joɗi na mi wonɗuɗo e cakane na mi feetuɗo na mi hangaɗo na mi durejo na mi fus kono je crois à mes convictions ko ɗum sinani mi arma ka otowal min mi gibi noon joni ka oɗo ari kañum naati ka nder didere ɗo suuki nde ƴawoye lumbi iwtirɓe ɓaawo ɓen honno ɓe yirta nde didere ɓe takkoto ɓay fof no takkade ka gibi ɗo heɓoto yollotoɗo ɓe wonnoɓe ka nder otowal ɗon kañum kadi wonnoɓe mo wiide maître si en yollike ɗo ngal kalike hara e ƴetti responsabilité o ɓe tippoto noon ngal otowal hande kadi ɓe tippotako
iwtirɓe ɓaawo ɓen kañum kadi gibi ɗon ɓe tefay ene ngal oto alan ko towungal kana towungal kala ngal towungal yolloto heddo noon hande kadi jolɗe ɗe ɗen jolɗe ɗon kañum kadi goɗɗo go aroye ɗon e maɓɓe tawɗo no andi kañum laawol ngon hino andi naafi diidere nden inde tiiɗi kono nde irata koko mon no yewtade ɗum noon lande yahoɓe banjol ɓen lande ɓe yahoɓe de diidere tawata otoje ɗen iroto ɓe yeetoy to on nokkeli goyno ton a hewtayi ɗi ko ɓen takkiɓe yahata kaloyo na ɓe yolliɓe ka hakkunde par ce que yolliɓen ka hakkunde diidere nden konno Allah waɗirta nde nde yahay ha tawata otoje ɗen ko woni e natude e nder mayre kon hara ley on ɗiggino hande kadi tawa loopure nde nato woni ko wonɓe e takkade ɓen yaka sera ko ɓen kaloto haysi noon an wonɗon ka hakkude tigi a yehi ha a kalike ɓaytul laawol ngol ko ɗon woni ko an ɓuri marde chance ya pooɗe yalta e nder nden diidere ɗon idi takki ɗon yehi ka dunkire to kaloyi goɗɗo ndaroyta fi makko ko tuma fop hande kadi gayni ittede si goɗɗo noon yewtoya fiya wonɗo ka sera ton koko mi andi noon mon ma yewtade fi mum herta noon joni e live on min lasi ɗon andi konko ɓe innata la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est-à-dire ko mécanisme mo tawata joma gande en jooɗi taski ɓe tawi konko wiyete Overton ko konko tawno hanki goɗɗo sustano e miijade fi muɗum yaha hande kadi yewte fi muɗum hara innetuno hanki goɗɗo susata ɗum hayta miijo fi muɗum konko wona wiide goɗɗo haywata miijo fi muɗum yehi ha hande kadi tawa hino accita hande kadi tawa hino hara tiiɗinaka fi muɗum no wadde jama wiya kono hara tiiɗinaka kono hara no inne ɗon tun iway joni yaha hande kadi ɗum wonta sari a tabituɗo mo tawata goto wowlata fi muɗum mi ƴettana en ɗo misal ɓurgal welde fi mise ɗiɗi d'ailleurs koko inneteɗo hande cannabis haako kon tawo ko waɗata cakane e goɗɗo e sayi non hari siɗa jogi ɗum ko ya suuɗo si a fimay ɗum ko ya suuɗo fewno on tuma sa yeetino ɓen wonnoɓe wadde ɗum wondema sayi aroyay mo tawata non seulement ɗum ko légal mais en même temps kadi ara no woodi magasin ka nder quartier ma ka ɗum yeeyete no cigarette yeeyirte ɓe yettoma ɗum ina gonga au principe e fenêtre d'Overton on non ko konko tawno hara hankinnum goɗɗo suusata e miijade fi muɗum yehira non doyi e hakkille yimɓe ɓen ɓe ɓodira doy ha hande kadi hara ɗum hino jaɓa hino yanana ko non kañum kadi fi ɓe luutiyankoɓe hankinnum hari ko ɓe inneteno ko ɓe nawnuɓe hande ɗo nun ko si a wooli fi maɓɓe ka boni ko a woni nawnuɗon ko an hay e naɓete kaso ça c'est le principe d'Overton ko mo miijino num duuɓi seeɗa wondema seenirde arayno jooɗo e hoore meɗen ɗo alaji sellu raɗe ka muɗum alpha konde yalta lagine sidia touré yalta lagine haɗaka ɗum tun wi'e partiji ɓeɗo ɗin ɗi tawetake élection médiaji ɗi jogiɗen ɗi ɗum fop wonnoɗe wowlude ka tawno inni liberté de l'expression heɓike goɗɗo wata hande kadi ara jattana en ɗum ɗo yo taw hande ɗo médiaji ɗi jogiɗen ɗin fof ko accident ji ka waɗi ko yimɓe ka yooli ko ka goɗɗo dooli goɗɗo ko ɗiɗo ɓe fop hande ɗo urgence ji maɓɓe ɗin fof ko ɗum ɗo kombo miijino hari on saa e hewtayno kombo miijino saa e hewtayno ka tawata ka fureji hippita e nder suudu goɗɗo ino maayi andake ko on ɗo waɗiran mo yer taw hande ɗo médiaji ɗin fop si a ndarayji ko ka intanaji ka woni kombo miijino hari on saa e hewtayno ko on fenêtre d'Overton ko on fenerde waɗi e hoore meɗen ɗo ɗum ɗo noon koko sikkunoɗen hanki waɗata ko ɗum woni e wadde kombo miijino laamu seyku artay tawa goɗɗo jooɗoto reconnaissa inna himɓe ɗe wi'a si min wowli tun hunde kaari ko min mutinteɓe ko min kaseteɓe en 2026 komboye mo miijino ɗum wawayno laatade hande ɗo awa ko yimɓe jooɗoto ha ɗum wato ko yimɓe kadi immoto ngol takkagol ngol nde diidere acca fanni manti heɓali suusuɗo argol yollo ƴetta responsabilité on miɗo yollade singal kalike ko otowal am min o yollole fopi e jaka anda goɗɗo no wawi yollade yaltoya
tanke ɗum ɗo waɗaka en yaltata e takka gongol e bimbi weetuɗo wo kañum kadi liberté meɗen on o jattitete woni alors que mo e juuɗe meɗen joni ɗum kon woni concrètement ka tawata live on heeɓi ɗo 51 minutes kon ɗum mari ɗo informugol on réunion waɗi mi yetike on kañum kadi preuve ji ko mi yeti on kon crise économique on si entreprise yehi fayit anduɓe ɓen fof kon ɗum wiyete kon redressement si tawi waɗi e nder entreprise kon ɗum ɓe waɗata ko mise à pied nana ɓe inna réduction de personnel si entreprise no waɗude gain financier hiɓe waɗude ko innete kon prospérité koyeɓe recrutu yimɓe si yehi noon hande kadi ha tawi ko perte ɓe woni heɓude kon ɗum ɓe wiyata ko réduction du personnel CNRD waɗi yimɓe ɗo à la retraite waɗi woɓɓe ɗo ni mise à pied ɓe yaltiniɓe pour kono ɓe radiɓe ka liste national onon ɗon sikka ka ɓe waɗiri ɗum ɗo c'est parce que ɓe yiɓe ina wadde absence yiɓe wadde chômage c'est pas ça ko crise économique mo lagine woni e muɗum on ko on oblige ɓe waɗugol konko innete on compression du personnel ko seede ko monno en wowlande kon nde ñande seede ɗimmo on kaɓe fokkituno ɗo ka éco mo tawata on contourji muɗum ɗin fop yewtanoma ko citoyen jo sifa ma min sifa am min e sifa ma an noddiɓe waɗidi e maɓɓe réunion yeetiɓe mbuuɗiɗi men ñawli on ɗin tanke on jonnitali men ɗin ɗon en yata engage ɗen e mbuuɗi goɗɗi tawata si men hettoyiɗi men anda men perda e men gañoto e muɗum voilà la réalité voilà la véritable raison mo tawata on no minniri on noon ɓe yaltata ɓe wowlana on ɗum ɗo ɓe faminanayi on pour des questions de souveraineté nationale ko ɗum haɗi ɓe yaha e muɗum sino tout était défini fiyo ɓe yaw e ɗin mbuuɗi ko citoyen jo mo tawata jogaki finkari ala capacité fusko oɗo ari yeltini ɓe muɗum et ils ont obtempéré parce que ko onon citoyen ɓe ɓen jogui hande leydi ndi 2 troisièmement au chef d'état major mo yuɗon addama ɗo ko nevejo direct Idi Amin woni mo oɗo ko ɗum non addi oɗo ko parce que malgré ka Idi Amin inna kon écartama o amtiri sengo France kam yeeti on non ko kanko suɓi addegol France ko ɓiɗɗo koto makko wiyeteɗo Fodé Kerfala Camara kon woni baba o mo wonɗon e yiide hande ɗo ni no adda ɗo chef d'état major particulier o yi hay e ko Amin hay e kanko ɓe waɗi inde makko ɗen pourquoi woɓɓe ari noynude non ko waɗaɓe innitiri kañum Idi Amin wowlino go ari ñande go fi makko ɗo dans un live en 2022 kako 2023 mi wowlino fi o on nevejo makko ari mi wowlino fi makko ko on ɗum non ɓe addirmo ɗo parce que y a une bataille au niveau de 3 niveaux d'abord bataille ana noon ko entre militaire ɓe ɓen paramilitaire ɓe ɓen e groupement de forces spéciales on abada ko innete ko galaɗi woodi ɗiɗi hande ɗo ko galaɗi tati no mindirno on noon lo Cerbère avec les 5 têtes hande ɗo ni ko kereje tati woni e dirige leydi ndi groupement de force spéciale on no andirno ɗon noon dadis en prometuno Allah hinno lansana konte wondema ɓe hersintamo e nder gurdam makko ɗan sukaɓe mamadi ɓe wonɓe ka groupement de force spéciale ko non kañum kadi ɓe ƴakkiranimo goro ɗo ɓe inni ɓe hersintamo fannimantimo wuure donc goɗɗo yiwata ka groupement de force spéciale immo waɗa on coup d'état hande ɗo ɓe wi kadi ɓe jooɗota ko ha goɗɗo go kañum kadi hersinamo ɗum gendarmerie on mo tawata on komo farana woni ko ardi Bala Samora kamɓe kadi ɓe wi'i si iwi cette fois ci kanko militaire jon ko kamɓe paramilitaire ɓe ɓen hendoto advient que pourra e mo mari noon suti en kañum kadi oya honno ɓe farana ɓen ɗon no mi ala natude détail ji ɗin ɗon mo mari suti en ɓe farana ɓen donc on faami ɗon civil et militaire komɓe par ce que nayi mowlu il faut ko non ko ma mi yeto on ando rôle mo hano ɗon joude on par ce que au finish mi yetoy kon dem ɗo gayna e o live objectif final on ko yon humpito certes ko fewndi kon kono objectif final on ko yon andu ko on ɗo rôle duwat on joude min tuntola mi wata changer ko waɗi kon ka leydi ko woni wadde kon ka leydi to mais alhamdulillah men contribue busfi yo change gibi anduɗon en haldi rowani wondema ko en horu alkamsa walladhi nafsi biyadihi sina nde alkamsare hawritunonde ɗo e ɗen ñalaɗe ɗe tawata hooretanoke fewndo julde donkin on ɗo mi heɓali nden alkamsare nde tawata mi hoorali haysi miɗo e hoore voyage ɗum miɗo andi kad no woodi woɓɓe moɗon tawɓe hiɓe hunni ndi ahadi ndi ƴettuɗen ɗo Allah yahi waɗanta en ɗum ɗo mere
ɓay tun ko kanko fewtuɗen ɗum ɗo yarata mere ko kanko ko waɗata kon o waɗi heddi ke enen kadi ko hanon e wadde kon. Deuxième rivalité on ou troisième rivalité on ton ka semgo kamɓe kan corps ɗin parce que taw rivalité arano on ko entre corps d'armée militaire et paramilitaire. Joni non militaire ɓe bataɓen tawɓe ɓen ko ɓen woni militaire ɓe ordinaire ɓe ɓen parce que groupement de force spéciale ne ni militaire en tant que tel na kadi ɓe paramilitaire ko groupement de force spéciale no ɓe wiri non ko iwɓe e bangeji ɗin fu woni o force spéciale. Militaire ɓe non tigi ɓe bis jeeya e muɗum ɓen ɓeɗo kañum kadi ɓe wi'i kamɓe kadi laamu ngu ngu futotako ɓe. Militaire ɓe mayantaɓe ha gasa tawa kamɓe kadi ɓe wona e ɗo ɓe jooɗo laamu ngun furtoɓe. Donc ɗiɗo rivalité ji tati non no ton. Sen iwi o rivalité de corps ɗo yahin kadi rivalité de kan. Kan Samori no wi'i laamu ngun ko kamɓe ƴettata ngu. Kan Alpha Yaya no wi'i laamu ngun ko kamɓe kañum kadi ƴettata ngu. Kindiya kan on kindiya ɗo en ala yewde fi kamma kam bogoy ko kanji ɗin wonɗe yewtude kanji ɗin harana peti kawwoy koy. Kan on kindiya kadi mo oɗo iwi e muɗum on no wi'i kamɓe kadi laamuji jaɓotirama ko jaɓotira kon fof iwɗo kindiya tigi ƴettali laamu ngun kamɓe kadi ɓe wi cette fois ci ko kamɓe ƴettata laamu ngun. Nani hari ko monnoma yiyatade ko corps d'armée ji ɗin mi wolama jonnon ko kanji ɗin. Si ɗiɗo non ɗiɗi non kadi en écartiɗi joni non en inniɗe yarude kañum kadi par préfecture ko kankan e farana woni e pirude. Ka assemblée maɓɓe mo ɓe waɗi ɗo ko goɗɗo mo tawata ko Mamadi Suɓuno duwano wonde à la tête ko debbo kadi mi wolta inde makko ɗo. Kono ɓe farana ɓe yiwgol ngol anda seɓitanike mo o maaye woni e ka constitution maɓɓe non si o maayi namin komi woli kongoy namin jogi wonki ko Allah jogi wonki. No mi wiri non si innama ko balɗe 5 heddani ɗo Mamadi Doumbouya kono wi'ama enen ko heddani en ko leereji en maya e ado mayde ɗum ɗon ko ma fama ɗum ɗo wondema kakol yorgol no lutta kakol kecco yana. Là n'est pas le problème pour moi. Ɗum koye sokeji Allah woni. Kono no wodi ko tawatayno e sokeji Allah kono mo ƴetti jonni ma an tigi o tambinma ɗum ɗon ko honno latorta. Ko tawata ɗum ɗon na spéculation few e ko ɗum kadi mi wolata tout le temps. Min na wonki makko kin e cellal makko wata wonno priorité meɗen ko ɗum si min min yewta fi makko. Il y a quelque chose de concret, de réalisable, de palpable ko tawata non ka juuɗe maɗa. Situation économique leydi ndin e division mo armée on jogi on mo tawata ɗiɗo fof mis ensemble to donne le pouvoir sur un plateau ko an jogi ngu laamu ɗo. Ɗum ɗo non hewta wiyaɗa habbade gaɗɗo maya ma goɗɗo wura. Parce que no mi wi ɗon encore une fois si o yani ɗo joni ko goɗɗo kadi e maɓɓe immoto. On non si o immike ça va être encore du pire au pareil. Ça ne va pas t'arranger, ça ne va pas m'arranger, ça n'arrangera personne. Padre non kañum kadi sen arino mi innirma non ka préfecture ji ɗon kadi ya 3 préfecture kankan hino wi iwata juuɗe amen si iwimo amen on ko menen kadi gardata. Malheureusement pour eux ko militaire jo goto ɓe jogi si feƴƴimo kanko Mamadi ɗum ko miññirawo oya on konno modi ko Siaka Bari on luttuɓen fof c'est des civils. Kono ko extrémiste ɓe woni ɓe kamɓe ɓen civil ɓe ɗon ɓay ko Alassana Condé ko ɓen ɗon non kañum kadi insisti o Condéjo mo ɓe itti ka MATD ɗon yo ar kañum kadi wona ka défense ko ɓen Alassana Condé en Bourema Condé en e Diané en e Saran Daraba en ko ɓeeɗo o waɗi on kombin ɗon fiyo taw ko on ɗon addete ka défense. ɓen ɗon ino wi'i si iwimo maɓɓe on komo maɓɓe on kañum kadi. Ɓe farana ɓen kañum kadi no wi'i hiɗon andi komo farana amen on duwano jooɗade ko onon kombini ɗon ha tawi na Idi Amin min fankani on hewre mum joni noon o waɗi ha on yaltinimo hay ka saare. Si on faala yo ɓuttu hara en piirali e warindirali fo wi'a on artiray mo amen on ko ɗum waɗi si nevejo makko on adda. Joni noon troisiéme laron mo tawata goto yi'ano venir ko yimɓe ɓen kurusa
ɓe kurusa ɓen kañum ɗo mi ala wolde fi ɓe manjana ɓen ɓen ɗo mi ala wolde fi maɓɓe mone mo ɓe mari on ka sadiba mone mo ɓe mari on ka anduɗon kon fof ɓeya en honno konno ko oya honno konno ɓe intama o mo ɓe mutini ɗe balɗe ɗo konno o ɗuma ka procès 28 septembre en ala yodde fi ɗum ɗon yimɓe padre ɓen à travers namori mo kurusa on kamɓe kadi ɓe waɗi mi ala jonde détail ji ɗin commission mi andina on noon taw mi waɗa ɗo taw pause mi holla on ɗo photo parce que ko mone wolde ɗo ko woɓɓe sikkay ko haala cakane mone wolde. Je vais montrer ici une image kono mi wata yaltintinedde on image ɗon image on jaɓali yaltitude ɗo parce que ko wata wadde image on yaltitali ko image padre on mi falano waɗande nde ñande mi wi Guinée équatorial Guinée mais sans préciser mo Guinée équatorial ko photo makko mi falano ngollude yettaɗo ɗo hanking e hande kono appareil on yaltinana lan comment je peux faire pour ajouter l'image wawali yaltude ɗo mais tout compte fait en tout cas voilà ok donc je pense que là ça pourrait peut-être marcher ok de toutes les façons militaire ɓe waɗi allégeance e makko kanko padri mi falno waɗande on image on ɗo mais wawali yaltinande lan option on no image o yaltirta ɗo nini mais je sais pas pourquoi parce que mi wayri wadde ay live ji mi anda kon ɗum Facebook ara waɗi ɗumaji ga ok attends edit stickers attendez peut-être ça va marcher ici edit sticker jabal non ça n'a pas fonctionné jabal no yaltinande lan ɗo edit sticker mais wawali ɗum annade militaire ɓe waɗanimo allégeance ɓe kurusa eɓe MP partout waɗanimo allégeance kanko padre ono wonɓe arde ka commentaire ji ɗo nanga wiugol que padre c'est pire que tout le monde ma ɗum que ko kanko waɗi en e nder o probléme ɗo mi jabata kon few mi jonnino déjà consigne wata goto hande kadi bloqué parce que ko mo kala ko ma ara yi'a mo kala ko woni e wadde ko andi ɗon sikkuɗo ɗo ko goɗɗo woni en e kalude ko goɗɗo woni en e soñjude goto ala en e soñjude sina enen mi lannitora yewtere nden ka terlen ka mbaadino miijoji yettangol en ɗo misal no woodi na'i ɗi tawata eɗen andi na'i dingiraɗin Amérique du Nord no woodi kadi koko ɓe innata bison koko wiyate bison ko nagge kono ko nagge burure nge tawata nge ala jeyɓe mi falno waɗande image on ɗo kono wawal jaɓude yaltitugol jannoɓe ɓen hino ƴetti mise ɗiɗo kulle ɗiɗi nayi ɗiɗi nagge ngen ka hoɗo nge ka dingira si ndiyam ɗan ƴawi ƴiwonde waɗi net konno nge nagge ɗo yirta ƴiwonde nden e ngi naggi burure ɗo kangi konno ngi yirta ƴiwonde nden e konno kadi ngi tambitorta nde ƴiwonde joma gande en andini si tawi ƴiwonde nde waɗi nayi ɗin si ɗi yiitun kammu ngu niɓɓiti hendu waɗi ndiyam fuɗɗike saƴude nayi ɗi no mari noneji tati ko ɗi waɗata no woodi goɗɗi ɗi nanga luukugol ɗi huuna fiyo jom majji arta waɗi ka burure ton ɗo waɗi ɗi ara ɗi naata ka dingira nayi gono ton kanji koye ɗi yawɗi naata ɗi sora e ley leggal fiyo ɗi ɗuwo ɗi moɓodira ɗi wona e ley leggal ɗum ko nayi dingiraɗi nayi wonaɗi ne'ede ɗin e noone tammo ko ɗi mari on koyo ɗi dogu ɗi iwra ka yanɗa woniri ton ka ƴiwonde ɗi hammira ka tawata na ton ƴiwonde woniri koye ɗi dogu kayre ƴiwonde ko ɗum ɗi waɗata nayi burure ɗin noon kanji si ndiyan ɗan ƴawi ɓay tun ɗi ala hoɗɗo goo ɗi yata ɗi sora e ley leggal ɗuwagol ɗimmel mum ɗi luukata ɗi déjà na e hunoji ɗi hunata ɓay ɗi andi ala waro fa boɗi kanji kon ɗum ɗi waɗata koye ɗi suto ƴiwonde nden ɗi ara ɗi fotta e ƴiwonde nden feƴƴa tinna ɗo yo neɓo ngenon nagge tawge nge yehi ka ley leggal ɗuwagol si farñitere waɗi ko nde ɗo farñitere warata ngen nagge ɗon ka ley leggal e en passant mi andina en noon ɗo e yi vidéo ji gondungo ɗo ka parñite woni warde yimɓe
ɓurɓe ɓe parñitte ɗe woni wiide ɗo wari mi yi vidéo woɓɓe ka tawi no filmude fureji tati kaka nayi ka waali ɓen ɓe wonɗon e sikkude ɗon parñite wariɓe ɓe wara kadi on tuma farñitte nde warali ɓe si farñitere maƴi hay si a yi on tigi no sumi ko tawata ko yiite ngen sunni mo ko yon waɗanmo ko inete comme massage cardiaque waɗanon mo bouche à bouche pompon mo ɓernde nden fiyo wonki kin artuto e makko hara on tigi faɗɗara on tigi mayali parce que en réalité si yiite ngen tappi on tigi no way wasi ko kuran nangi on tigi no andirɗa non on mo kuran nangi ko ya ar waɗanamo ko inte kon CPR ñoƴƴamo ɓernde nden waɗanamo on massage cardiaque ha o arta ɓen ɓe kuran ɓen ɓe farñitere kañum kadi hawri e mum ɓayna farñitere nde woni ko ɓen ɓe tawatta farñitere nden maƴiniɓe haray ɓe mayali ɗum ɗo mi waɗo tun do passage fi on andu ɓurɓe ɓen ɓe wonɗon filmude ɗon innon ɓe mayara ɓe mayali taw ko yon pooɗuɓe ɗengal ngal wallinon ɓe position on mo kuran nangi waɗanon ɓe henduka nder ɓerɗe si on tappi ɗon tun hara on retardinali hakkille ɗen arta e maɓɓe ɓe wuritay andon no yewgol ɗuwo leggal ko ɗum ɗon pooɗata kañum kadi parñitte ɗen par ce que si farñitike koyo jokku leɗɗe ɗen yaha ka leydi donc naya jooɗo ka leydi naya walo ka leydi naya wonu ley leggal ɗum ɗo ko en passant tumi on e waɗi ɗum sen arti noon e ɗinna e burure ɗon kanji ɗi aray ɗi fewta ndiyan ɗan ɗi fotta e ndiyan ɗan feƴƴa tinna ɗo yo ndiyan ɗan tiiɗude nge nagge doguge ɗa non si farñitike ko ngeɗo mayata ka ley leggal ko ngeɗo nagge kadi dogugol magge ndiyan ɗan duulere nden haray no iwtiri ɓawo ko ngeɗo nagge ɓurata lukugude ko ndeɗo kañum kadi nagge ɓurata neɓidude e tana o kono mi falan wiwde e ɗi mise ɗiɗi ɗo ko wondema neɗɗanke on himo wawi wonde nge nagge burore mo wawi wonde nge nagge saare ko kanko suɓoto ko ɗum ɗo sendiyen e kulle ɗen ko an suɓoto dogugol probléme on o neɓa o jokkite o sonje kañum kadi o waɗanama tana idiya fewto probléme on gaynida e makko tinna ɗo yo tiɗude hara gaynidi e makko donc spécialiste ɓen en matière de réflexion kam miijitagol ɓendina hakkil ko ɗe mise ɗo ɗiɗi ɓe jonnata ɓe inna ko ya suɓo wonugol ngol naggingi burure idi wonugol ngol nge nagge saare ɗo nge tawata ko nge woni e dogude ɗon ko nge daɗata ɓurtay to woni tiiɗude e mum kadi wonde nge lutta ngi naggi burure ɗo non tangi ngi daɗa parce que ngi fewti probléme enen no guine jon hiɗen dogude probléme o hiɗen haɓɓiti en fewtata probléme o voilà le probléme mo jogiɗen o ngeno mayde nge wonɗen yiide ɗo de wola fi mum scientifique ɓe ɓe inni mayde ko wuuruɗo woodani mayɗo ala mayde komi faala wiwde hiɗen hulude ko yiyata parce que mayde nde ñande nde memoyta neɗɗo on o maaya hande kadi aray o wura on tigi yiyata mayde nden ko fanni mantino hiɗa yiide nde hewtalima taw ko awoni e warde hoorema mayde nden hewtali koɗo noon aray ɗo joni nanga wiwgol a yedda woni Allah wi ile halakal mawta wal hayata ko gonga o tagi gurdam ɗan o tagi mayde nden kono fanni mantiɗa wuuri anda ko woni mayde mayɗo on kañum kadi o anda ko woni mayde nden parce que hande kadi o rewi e mum hande kadi memimo o yi'a o reena fof ko woni emo noddude hande kadi ko fure kono hande kadi mayde hulɓintamo parce que rewi e makko hande kadi o reena ko wuuruɗo lutti no yiide nde marde ko oɗo mayde nde lutti hulɓingol ɗum ɗo fof konno mi falama wiwde musidɗo koko wonɗa yiide o chemin ma yewtaɗo lo fop mi jangana en ɗo déclaration momi nela on ɓe tawaɓe on réunion waɗɗo hankin ɗo décision no ɓe eɓɓiri noon fi transition parce que mi ka commentaire ji woɓɓe goyno inna ɗo pourquoi on va parler de transition coup d'état waɗali taw on n'a pas besoin de coup d'état ko révolution de palais woni e waɗude ɗo mi jangana en ɗum ɗo noon en français koko fewndiɗo kon fi on fop yon nanu andon namin toola woni e waɗude ɗe golle ɗo tun namin kadi toola ardi e o idée mo mi woni on e yettade ɗo fi muɗum o déclaration noon mo woni on e jangande ɗo média ji go naɓanama mo fi yoɓe jangu mo ma yoɓe publie mo kono ɓe huuli koye français mi waɗata mi daro e on tuma no mi firiroya e live go parce que o live ɗo heeɓi 1h11 minutes konko woni nder ton ko woko
Projet de transition politique pour un gouvernement d'union nationale à République de Guinée. Durée de la transition. La période de transition est fixée à 12 mois, avec pour objectif exclusif le rétablissement de l'ordre constitutionnel, le renforcement des institutions républicaines et l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives. Architecture institutionnelle. Le président de la transition peut être civil ou militaire. Il incarne l'unité nationale et exerce les fonctions de chef de l'État. Il procède aux nominations aux fonctions militaires et diplomatiques conformément à la charte de la transition qui sera élaborée à cet effet. Le Premier ministre, chef de gouvernement, est obligatoirement civil. Il dispose de la plénitude des pouvoirs de gestion de l'administration civile et procède aux nominations à l'ensemble des emplois civils de l'État, y compris les membres du gouvernement. Composition de ce gouvernement. Le gouvernement d'union nationale est composé de 24 ministres répartis de manière équilibrée entre les 4 régions naturelles de la Guinée, soit 6 ministres par région, dans un esprit d'équité, de compétence et d'inclusion. Les missions prioritaires de cette transition ou de ce gouvernement, c'est assurer la gestion des affaires courantes et garantir la continuité de l'État ainsi que le fonctionnement régulier des services publics. Réviser ou élaborer la Constitution et le Code électoral à l'issue d'une large consultation nationale, puis soumettre le projet de consultation à un référendum populaire. Organiser un recensement biométrique exclusif des Guinéens résidant sur le territoire national et à l'étranger en vue de l'établissement d'un fichier électoral fiable et crédible. Procéder par appel d'offres international au recrutement d'un cabinet indépendant chargé d'auditer les finances publiques, d'identifier et localiser à l'étranger les procédures de récupération des biens et avoirs de l'État illicitement détournés en Guinée comme à l'étranger. Niveau 4, mettre en place des commissions spéciales d'enquête indépendantes, une commission chargée des crimes de sang et des violations graves des droits humains. Une commission chargée de crimes économiques et financiers avec pour mandat de proposer les poursuites et les mesures de recouvrement appropriées. Numéro 5, des élections couplées communales, législatives et présidentielles ouvertes à tous les citoyens remplissant les conditions légales d'éligibilité. Les maires sont élus au suffrage universel direct par la population de leur commune. 6. Assurer l'installation des institutions élues et procéder à la transmission des pouvoirs aux autorités régulièrement élues, conformément à la Constitution et aux lois de la République à l'issue des 12 mois de transition. Disposition finale, les autorités de la transition s'engagent à respecter strictement le calendrier établi, à exercer leurs fonctions dans un esprit de neutralité, de transparence et de redevabilité, et à transférer le pouvoir aux institutions démocratiques élues à l'issue de la période de transition, sans prorogation, sauf cas de force majeure dûment constaté par les institutions compétentes. Koko mi jangani on ɗo kon namin tola windi ɗum ko tawanoɓe réunion momi wowlani on ɗo fi muɗum on waɗi ado buusugol makko ɗo kanko Mamadi ko ɓeeɗo woni ko hewtinimmi o disposition o on yi déjà ko projet yewta fi muɗum ça veut dire que hay gaynaka taw discuter fi muɗum o ɓeeɗo noon ko civil ɓe ko militaire ɓe ko ɓeeɗo woni équipe tola on e frappon ko ɓeeɗo woni arde sowndo min ko fewndi ton kon joni noon ɗum ɗo gasata on tawaka kono mi wulirno on noon nde ñande waɗata ɓaawo moɗon waɗiday e moɗon min ko mi wawi kon waddangol on information mo tawata
si on tefirimo angle ji ɗin ɗi ardi ɗon noon fopponta ko mo wolani on kon alhamdulillah rabbil alamina mi fenanali on e muɗum hande ɗo le 3 août 2026 o yii ɗiɗi mi wolani on ɗin fop ko ɗum waɗi simi fanki ɗo par ce que koko yiɗo waɗi ɗo ko fop dernièrement o yiyalmi ɗo commenta o transition wona ɗo yewtede ɗo fi muɗum komo 12 mois o yiiɗo mascara duingi ɓe waɗi ngi ɓe suuɓi ɓe faalaɓe min eɓe men wondi ɓen fop mais reconnaissa koko ɓe joƴƴini ɗo kon fop et l'autre chose kam doit on ɓeydande koko yiwɗon ɗo ɓe reconduisimo kanko ɗo bawuri e koko yiwɗon ɓe waɗi ɗo jeu de chaise na d'autres raisons que koto ɗiɗon woɓɓe mi yi fewɗo ni no commentude nanga wiwgol que voilà ko pullo wona gollitirede fi pullo kañum kadi ɗum ɗo fof ko faux débat ji ɗi ñande mon noon e wiwde ɗo koko wonɗo e wolde ɗo ko fof fi LCC ça ne sortira ça ne donnera absolument rien on sikku no nden ñande mi tiiɗina fi affaire koko wonano jokkede fi muɗum hande ɗo konto fewndi LCC nangama LCC warama wonnoɓe wolde ɗo fof ina waɗa e kañoji fi no nangire he en yalta e o émotion piiji tati ɗi bonna e haaju goɗɗo siɗa mari goto e majjiɗa wonɗo ɗiɗiji ɗin watta yila tati on hara e walli wonnugol sensitive ko ɗum wonugol sensible wonnugol ngol tetu e wonnugol ngol orgueilleux ɗiɗo tati ɗa mari droit heɓugol goto e majji ɗa wawi wonde orgueilleux kono hara na a sensible ɗa wawi wonde sensible kono hara na a tetu kono si a woni tetu a woni sensible hiɗa gerde jama on fop wande kadi wattana yila ma ina ono gollide kono mo metti fi kono sa heɓi ɗiɗo tati non wallin kala ko inete polgal a heɓata hande ɗo no miɗo yi hiɗe woni très sensible woɓɓe meɗen kañum kadi no woni très tetu woɓɓe meɗen kañum kadi no woni très orgueilleux ɗiɗo non tati si ɗi hawtodiri e mofte ɗe hawtodiri e yimɓe fus ɓe wata gaynude nde ɓernde nde wonɗen hollude ɗo faale meɗen on alors que en ala moyen o faale men ɓurtay en tu woni yaltinande ngaygo ɓurtay en tu woni ɗaɓɓande ayɓe si a ala projet goɗɗum a wata wadde wotta wowlu fi muɗum par ce que si a wowli a ɗaɓɓitay tu woni yimɓe ka yiw kon ɗum woni ko miijiɗa kon ɗum woni ko faalaɗa hande yen ƴettu doole meɗen ɗo fof wi'en koye civil um kun tawata kun ala finkari kun gaynata fus doole meɗen ɗen fof koye oɗo wonɗen e hibbude ɗe en hollay tu woni jama on sen heɓino feere konto yaltinanayno ɗen on tigi mi yiɗo yimɓe ka woni e partage de ɗo image ji makko agi ka o ƴetti mo waɗi plate koyɗe makko wiwgol ngol awa hino ɗo hande oɗo kañum kadi nawni sellu ko sellu mo daɗami wowla par ce que ko mami yetto on ko woni kon e meɗen hino ɗo hande kadi kaari nawni hino kaari konto fewni on hollay tu woni anniweji moɗon awa hande hari agi no tawanoɓe wonnoɓe lefude fi ɗowtugol mo kanko mamadi ma hande ɗo ko moni e yiide ɗo molla silla ko wona yewtede ɗo fi muɗum ko on ɗum ɓeɗo si tawira ɓe heeɓi probléme qu'est ce que cela va changer dans votre vie est ce que hande ɗo onon moneji moɗon ɗin fof ɗon sika ko ɓeɗo rondiɗi ka yugol ɓe hande ɗo eno e probléme ɗum kon ɗum waɗi nafata on sincèrement hakkudeji meɗen hande ɗo si goɗɗo waɗi agi si goɗɗo waɗi morla silla si waɗi ɗo kala ɓe anduɗon ɓen ɗo fop hande ɗo wiyama ok ɓeɗo fop ɓe trahisi UFDG ɓeɗo fop trahisi peuple on ɓeɗo fop trahisi Alaji Sello et puis au fini ça fait à quoi hande ɗo yiwgol moɗon sikkon ɗo ok joni ɓe dégradimo kanko Ousmani Gawal oya honno bawuri yaltiɗo nangi wiwgol ila tapé du poing sur la table o wowli ko wolɗo kon fof ko kanko Ousmani Gawal ɗum ɗo fof wona fewtinde muɗum oui et puis c'est quoi si hande ɗo kanko Ousmani Gawal il a perdu son autorité ma ɗum mo en disgrâce hande ɗo ça fait à quoi ko non ɗum apportata on si ɓeɗo fof ɓe heɓi tana enen en heɓali jam meɗen on ça servira à quoi si ɓeɗo hiɓe e jang enen kadi en heɓi jang on moi c'est ce que je préfère si tawi ɓe wonata e tana min mi wona e jang miɗo préféri ɓe wonno e jang kono min kadi ara miɗo e jang kono yo ɓeɓe wonno e tana min kadi miɗo e tana o min fof meɗen e tana goto ça ne sert absolument à rien enen noon ko ɗo fewndi ɗen en weltori wo yiwgol goɗɗo mo tawata n'occupe rien no fait rien no sert à rien tuma oɗo woni e sonja en hulɓinay tu woni luttuɓen e meɗen par ce que enen en jali wo tuma yiwɗen goɗɗo ka woni e sonjade ñande noon enen sonja woni e meɗen ɗan sikka oɗo kañum kadi o jalata sonja men on warin o si innama hollama lawol innama wallimen no kaari sonjata ɗo wiide on o joɗoto wallitotako ko ma yaltin e ɗum ɗo ndaare hande ɗo koyɗe makko kanko Mamadi ka photo ɗo ndaaron paɗe ɗe o ɓorni ɗen hande ɗo ko hay paɗal teddungal hande Mamadi wata ɓornade ndaare ɗo koppi makko ɗo a innay danki formé ka ndaaron mo ɗo no wayɗo ni ndaaron koyɗe ndaaron kolli ɗi ko oɗo anduno ɗum mo 5 septembre on
mi kadi woɓɓe ka walla ngi wiude ɗo onon iɗon tañƴini hara o nawnu o harayna manipulation woni e wadde ɗo tum ok hiɗon andi ni ko avion je ɗiɗi immi arani mo a supposé awa joni araɓe waɗa hen woni ha manipulation non ɗo fof a supposé si goɗɗo noon tawi kañum sikoye wawi gérude leydi ko ma waɗa ɗum ɗo fof a tañƴi an iɗa yiɗi wongol on président jo hande mo tawata koya suuɗo koya waɗu ɗi manipulation ji ɗo fof fi ya wawi joɗade hoore population o maintenant c'est quoi le risque koye jama on ɗo fof jooɗo inna bon o yeehi mayoygol donc goto ara mimminaki par ce que fof no habbi yo Allah waɗu ɗum ɗon si Allah waɗi noon ɗum ɗon waɗata onon ko faal on ko waɗa par ce que no mi wiri on noon si o maayi ɗo joni ko goɗɗo go kadi hakkundeji maɓɓe woni immade ɓe continue kadi même projet mo ɓe jogui no on laamu ngon kadi ɓe conserve am ko kamɓe jogui ngo nafatala kono sa wiyama goɗɗo tawɗo kañum ko réaliste no gollude ɗum ɗon on ɗon yo artu non tu n'es pas d'accord parce que on ɗon on tu a fait 10 ans ou tu a fait 11 ans avec lui ko ɗo d'ailleurs woni ko addi ɗum ɗo mi yewti noon ke on entre Alpha e Mamadi no wawi o boddi ndin e tooke ɗen si boddi ndin soppima na ko ndi soppuma ko warayma ko ɗen tooke ɗe tawata ɗa wawi yaade ñawdaɗe ronkano ñawdude accita ɗon ko ɗen tooke ɗon ƴawata e ɓandu ndun ha on tigi maya boddi kañum yehino Alpha ko boddi ndin ko Mamadi woni tooke ɗen si ɗe tooke ɗo ñawdaka en nangi wiwgol wondema ɗe tooke ɗo no ɓurani en boddi ndin en mayida e ɗen tooke ɗon boddi ndi yayadu muɗum kono se wi fanni manti e yiyali boddi ndin waren ndiɗo ko ndiɗo woni ko soppi wi ko gonga ko kayri jogi ñiiƴe ɗen ko kayri soppi kono sa itti joni ɗe ñiiƴe ɗo ndi boddi ko ndi sentir fus ndi wawatama wadde sa wawi famude ngal misal ɗo ngal mi wamma addande a yalti e o hen négative mo jogiɗa ɗo improductive a yalti e o futilité ɗo wallahi hara en dekoli ñande mi wonnon e yeyatade min ni no wodi sempetenji tati hiɗen acciti ɗiɗi jiɗinɗe yaade sempetewol tammol ɗen haɓɓiti en yitay lawol ngol sempetewol aranol ngol min ni ɗe wondi e maggol mo kala e meɗen ino wondi e tana muɗum on mo kala e men no wodi e gaño muɗum on kaka nder ɓernde makko woni ko tuma kombatuɗen on gaño men arano ɗon wowɗen foolugol mo kulol ngol jogiɗen ngol foolel ngol gañaneni ɗi jogiɗen ɗin itten ndi laaɓotiral ngal arten e muɗum ko tuma gaynuɗen ɗum ɗo lootuɗen ɗum ɗo e mo kala e meɗen jogiɗen on annuye ɗon mo an on ko mo an kono goɗɗo goo nayom innu mi monoranton ɓaymi ɗo andi si on ɗon monani si monanike on fii ko o woni kon kanko goɗɗo goo kadi monanike lan fii ko mi woni kon si fanni manti mi wonali nunɗuɗo taw e hoore an mi wawata hewde goɗɗo nun ɗo e hoore an si a gayningol sempetewol aranol ngol ɗon sempetewol ɗimmol ngol ko musiɗɗo maɗa o wondi e maggol ko ɗo wonma sakkade o pullo o jeyaɗo ka ɓeygure ma o kawtaljo maɗa o wonaɗo e gollidede maɗa ko ɗo wonma soñjude alhaji sellu ko ɗon wonno entourage maɓɓe on fof ko ɓe wonnoɓe sakkade ka laamu hande ɗo o yiiɓe yaltiti no heddi kadi heddiɓe ñande mi wolno fi ɗin duuɓi o wiwnata mi wowlu fi frappe an o wota mi wowlu fi ko woni ko FDG ko tuma noon gaynoɗa ɗi sempetenji ɗiɗi ɗo yahana noon sempetewol tammol ngol on adversaire jo mo anduɗa on noon kanko ha jaka e maɗa par ce que mo andi mo jonnuma ɗiɗi ɗi wonɗa gerdude mum tanki a gaynidal ɗin a hewtatamo kanko ko ɗon wonɗen enen nun ɗen haɓɓiti en diway ɗiɗo ɗiɗi no yahanen o tammoto en hewtay tun o kirɗe en par ce que mo andi mo accuɗen on ɓaawo ko on arata cukkira en laɓɓiki en ɓaawo hara en hewtali mo kanko en fokkitay tun ko oɗo retardintay ɗon sikka ko homɓe fewjuno à l'unanimité yo Alhaji Sellu yalto lagine ko homɓe ko CNRD ko RPG inono yo Alhaji Sellu yalto ko entourage maɓɓe on wonɓe UFDG ko ɓen tigi waɗoɓe non fuite naɓina information ji ɗin andina ko ɗum ɗo yewta si mbuuɗi addama hendotoɓe mbuɗɗi noon sendita ɗi ka nder quartier ji anduɓe leader ɓe ɓen fof ko ɓen kadi yiltiti dénonci ɓe leader ɓe ɗo fof si on hendoto quartier kaarijo ko kaari yahan ton ko kaari yahan ton ko kaari nangoton mbuuɗi kadi si addama ko kaari hande mo wolta inde maɓɓe kono wonnanoɓe jonnede mbuuɗi si innanoma ɗo marche FNDC tawa ko ɓen si ɓe à l'étranger hawtidino mbuuɗi naɓi hande ɗo woɓɓe maɓɓe ɗo kamɓe wona waɗede ɗo nini ka mascarade maɓɓe ɗo ni hiɓe andi miɗo andi kañum kadi hiɗon andi kadi woɓɓe ɓen au début par contrainte mais après par complicité joni noon enen ɓeɗo ɗiɗo no hiɗen acciti ɓe hiɗen yahande CNRD ɗe wiide en pirida e CNRD pullo fuuta wo ko mo tippi e ka tiiɗi si wawa duñide ka tiiɗi si tawi ngal tippuɗen e muɗum wo ko popowal hiɗen sikka e wawa e mahude suudu
hiɗen faala wadde 15 étages soubassement meɗen on ko fi rez-de-chaussée ndu suudu konde tuma ndu yanata e yiɗo kindiya ko holli en kon ko ɗo melanitorde hewtere nden senerde ko billadi nafsi biyadihi gibi ka fuɗɗode ɓe alano doole koyni jonni ɓe doole ko ɗon kadi mi fuɗɗorani en live on hande ɗo mi écoutini on ɗo wondema ñande kudeta on waɗno 5 septembre pinka e fellude jemma on kudeta on wawde laatade wonde ɓe arno kat axe ko tumande enen yaltunoɗen kelluɗen tawtuɗen si kudeta on woni confirmé ko nde alaji sellu yaltuno waɗi tourné Ibrahima Diallo e yalti waɗi tournéji ɗi waɗi ɗin ko tumande ɗum ɗo fof waɗuno si kudeta on wawi validede sur le plan international donc plan local enen plan international enen kadi fayin civil ɓeɓe na militaire ɓeɓe ndey militaire jo hay goto yaltano waɗi mission ji ɗin à l'étranger première sortie pays meɗen on yo yaw à l'étranger ko wonno ɗo ministre jo civil jo imminono nela riisi yo yawide e riis ɓeɓen ton pour les rassurer ko civil jo non ari à part ɗum ɗon alaji sellu immi yeeyide e CEDEAO yeeyido e union européenne sidia waɗi la même chose FNDC waɗi la même chose menen kadi ka réseaux sociaux yiɗo me waɗi la même chose donc ko menen civil ɓeɓe waɗi golle ɗen fof ko tumande ɗum ɗo laatino sinna kudeta on laatiki donc ɗo kañum kadi fi artugol e yewtere nden ɗo fi a andu ka fewndi ɗum hande ɗo ni kañum kadi ko an o population ɗo wawata fankude hoore ɗum ɗo laato ko an kañum kadi saloto seede o ndaare pay kun kindiya ɗo ka ko maayi ɗo goreɓe makko ɓen ɓe tawata ko option goto niveau goto kañum kadi terminal pay ɓe immike ɗo senerde sabu kulol ngol ɓe mari ngol ɓe tawno ko maɓe ko pa internet on tiktok on ɓe waɗi taw wawatake hewtede e muɗum si ɓey ko gonga hiɓe hooli hoore maɓɓe hiɓe dolni hiɓe wawi ko fi honɗum ɓe kupiri internet on fi honɗum ɓe yaltini fay ɓe wonnoɓe kindiya ɓen ɓe addi ɓe Conakry fi ñawugol ɓe fi honɗum ɗole ko préfecture gotum pet kunɗo kañum kadi ko secteur goto élève ɓen oɗo kañum kadi ko niveau goto terminal o joni noon miijiteɗo awa Conakry sur l'histoire de toutes les révolutions 3,5% de la population yoni fi renverse go régime 3,5% de la population hande yimɓe ɓen no wiide ɗo yaltoɓe ɓen ko minen tun na minen tun mari tampere minen kadi fof ka tampi ɗon minen kadi min jooɗoto ɗon voilà l'erreur mo wonɗen e wadde on e voilà erreur mo senerde yiɗi e waɗo on gibi inna kadi histoire on ko histoire toujours hay siko les même woni e yaltude kono ɓe ala heɓude nafa on ko ka finalité ɓe woni e wadde erreur on ko enen wowi immade ko enen wowa warede certes joni noon ko ɓay noon e warama jusqu'ici e wawali heɓde nafa ko ɗum hatta no lannitoɗen cippiron on mi landike on ko gonga oui toujours c'est les mêmes endroits et c'est les mêmes personnes la même ethnie woni e yaltude ko ɓen kadi wona warede on est d'accord joni noon ɓe waraɓe ɗon fiɓay luttuɓen ala yaltude enen kadi noon koye waɗuɓe waraɓe ɗo wona hande kadi mere par ce que soso ala yaltude manin kay no fanki forestier ha jaka ko ɗum waɗi enen noon joni fulɓe ɓen innen enen kadi ok joni ça va en ha jaka ɗo wiide bawuri kon ɗum maintenira ka woni ɗo ko monno woldenanen kon ko paske ko pullo hiɓe tañƴini fanni mantimo ɗon o manipula en enen fulɓe ɓen no damaro woni e warrude noon kañum kadi noon fewdo tawno mo manipulde koniya ka ɓen kori kondiya noon no manipulde forestier ɓen ko ella mo padre waɗi on tawgol ngol o ɓannitali suffisamment fulɓe ɓen kamɓe ko on ella ɗon ɓe woni e korisude e ko yiwɗon ɓe addali kañum kadi hesoɓe ɗo ɓe wakkili ɓeyditugol waɗa senda ministére ji go fino geɓe heɓora ɗum ɗo fof ko fiwata goɗɗo go mo tawata anda situation économique on aru ton yi a découvra ko woni nder ton c'est tout wonɓe nder ton ɓen yo andu situation crise économique on hara woɓɓe go ɓeyditaki ɗon no ɓurani ɓe idi yo hesoɓe go ar kamɓe tigi ɓe haaɓino no minniri on non ka assemblée kaɓe falano koye taw ko baskotiyejo hendoto forestier jonde aɗɗuma primature on kamɓe ɓe jogo présidence on hande kadi kono ndarugol maɓɓe tasko tawa bawuri fi kala o nafata kono ɓay tun himo wawi manipulde fulɓe ɓen mo wawi contrôlude njulaɓe ɓen o wawi maintenude ɗum ɗon on ko maɓe accamo o wona ɗon pour continuer à nous maintenir et à nous manipuler ko ɗum joƴƴinimo ɗon kanko bawuri na giggol makko na mbawdi makko
si andon a wawi famude ɗum an o musidɗan ɗo andi 3,5% suffise na de 10% minnoma na hay e 43% ma 50 et quelques pourcent mo tawata ko pourcentage maɗa on an o wonɗo lan e jentitade nde yewtere ɗo na on pourcentage maɗa on fo mi wiwma ko moyinke quartier goto si immike ɗo pour une révolution concrète. Le printemps des arabes ko debbo woni sabu ha laati parce que ko étudiant jo gayno ɗo jangugol o heɓali golle o wonti yeeyugol ñammammuji ka sera lawol ko o ɗo debbo ari tawi mo nangi mo wi jatta e marchandise makko on o sunniti o wi jama on wondema ko debbo ari bantimo arabujo no yeto mo tun debbo ino darti goɗɗo na de hay debbo ino dar no pimo ka haala ɗo ka yalti hakkunde maɓɓe kamɓe tunisien ɓe ɓen ɗon foppe algérien ɓe ɓen ɓe nani ɗum ɗo ko ɗum waɗno memmini ko wonɗon e yide hande ɗo nini printemps arabe lon ko ɗum itti Husni Mubarak ko ɗum itti Ben Ali ko ɗum itti kala ɓe andunoɗo ɓen ɓe gontuma dundarankeɓe printemps arabe sabu debbo goto e gorko goto enen ɗo non e yi kum payi kun ɗo kun tawata ko jaggu kun nangira moi je sais ko heɓi mo ɗo ko sa woni premier jo e nder classe fo no andiɗa andi ko ya heɓu stratégie konno wonirta e nder classe arabe son jalima koyo sujet on lanno tum fewndo ka wona windede ɗon heɓe windude ɗa répondorde donc dans les 15 prochaines minutes ka gayna windede leçon on ɗon koye taw a gayni récupuyde fop réponse jiɗi joɗoɗa murida e maɓɓe bikko ɗon a daɗi goɗɗo landotako ma wi'a a anda on fop ka tawata wi on fop on kolama acca à la dernière minute no heddi 30 minutes hande kadi mo kala ko wujji kon no récupuyde ɗum ɗon o goto ala darde nano e ñaamo ugginoɗa on tuma winda ko windata kon fof voilà les deux manières fi ya daɗo ara heɓali goɗɗo wonɗo ma e soñjude hasard de fait kumpay kum may kun ɗon mi wowlata inde on siɗɗo makko kono no woodi anduɓe ɗo fewndo kam mi wonno primaire miɗo marno stratégie hay si a soñjilan ka classe fiyo mi yettoma ko on ɗoni réponse ko contraire réponse o mi yettonoma miɗo anditi ɓe landino ɓen man humul muhajirun mi yeeti siɗɗo kumpay kum may kun ɗo komo lalliya mi wolta inde makko ɗo par ce que hande ɗo ko jooma gallejo minnimo humul ladina ja'u min mamlakati tikrur jentitede ko moni e wolde kon question on num koye sira mi wonno min landa man humul muhajirun tay non ka histoire meɗe waddi hari histoire en arabe fi l'empire tikrur mi inni on ɗon almuhajiruna humul ladina ja'u min mamlakati tikrur ko ɗum mi yeeti on tigi o windi ɗum goɗɗo jooɗiɗo takko makko yimo windi ɗum ɗon oni sa windi ɗum ɗo ko fenande o yeeti ba donc miɗo andirano yo taw sa landike lan a ko be mi yettonoma par ce que fewndo kuuro waɗete en fof ɗen ka nder classe ɗon a jangali joni noon ɗa habbi mi yo monu ka nder classe mi ƴetta risque o mi yettoma ko duwaɗa winde ko winda ɗo donc fof no andirno lanta landola sa landike mo ari a heɓata no réponse o kun ɗo noon payi kon o yetama ko premier ko wonata dans la classe ɓe anda noon o hino e nder salle maɓɓe nder ton hiɓe weltorimo joni noon mo kala no landorade mo nano e ñaamo ɓeɗo ƴetta oɗo nabbo mo hande kadi kaso tawa koye kaso o mayata on sari a ala wiwɗo wondema si goɗɗo nangama e nder classe no wujjude koyo naɓe kaso ɓeɗo ɓe waɗi ɗum o yii goreɓe maɓɓe ɓen noon holli on laawol ngol kon ɗum hana waɗede ko ɗum simini nane ka fuɗɗode yewtere nden laamu ngun no juuɗe moɗon si ɗon faala acciteɗon few senerde waɗa ko faala min on noon mi yeetike on hande kadi je ne suis pas dans cette futilité argol joɗoɗo hande kadi waɗa 2 heures de temps yewta weekend kala argol ɗo wowla hey na maternel nami to wula je vous l'ai dit mi ronki kof argol joɗoɗo pour vous entretenir et parler mi ronki si on non on ronkali jentitagol mi ronki wowlugol ñande non faala ɗo woyo pouvoir on yon hettumo il est dans vos mains rôle an on ko jonnugol l'information est la vraie jonnon kadi stratégie on si tawi noon ɗum ɗo fof waɗama e ɗum jooɗi han joni ɗon habbi yo Allah immin groupe malaikaɓe ara tippo tawa on waɗa golle ɗen wuttego fewno kam mi deƴƴi ɗo hari ko suratu tawba mi wonno e waɗude heureusement tuma mi deƴƴi wo haray no woodi ka tawata e nder alqur'an on hara ko mi woni e firude ɗon kon wallinaylan fonɗon rowani 2024 fewndo kam mi deƴƴuno hari on tuma ko suratu yusuf mi wonno fewndo ɓe naaduno aliou baka nder kaso mi suni Allah waɗi tawi on tuma ko suratu yusuf mi wonno firude par ce que ko ley mi woni iwrude min ƴawra
Allah waɗi on tuma ɓay mi jangingol ɗon on mi firanama ngol par ce que no wi'a kangol sa jangingol ngol wallinte tum ɓernde am woni deeƴuɗo mi heɓali suno mi artoy tawi j'étais en forme away ngal ɗo noon ko suratu tawba min gayni fewɗo ni meɗen fuɗɗi an faali suratu tawba ko wi ko ya ayyuha alladina amanu kono de hay e modi ko qatilul ladina yalunakum min almushrikin wala ko ɗum ya ayyuha alladina amanu qatilul ladina yalunakum min almushrikina e mi sikki wahluzu alayhim c'est à dire ñaaɗane siɓɓe moɗon ɓen dundina noon ɓe piiri don e maɓɓe hande ɗo ko musidɓe meɗen ɓen duwaɗen immanade suratul anfali noon fuɗɗagol maggol on ko woni e yewtude ko fii premiére bataille atiɗo wadde on ko honno julɓe ɓe yehirno fooloy on seeɗaɓe 113 ma 110 goɗɗum contre guluji ɓe immanuki kadi yawgol waɗa gere ko ɓe immino ko yawgol sakko ƴetta jawle ko ɓeeɗo ka ɓe improvise ɗon ɓay tum ɓe hooliki Allah ɓe hoolori Allah ko ɓeeɗo gañi kono Allah no yewti ton kañum nelaɗo fiyo yew o toro Allah laatinanamo yo cippiro ngoye ɓe dole o arta o joƴƴinita o armi on fop o classiɓe ɓe fop o yetiɓe ko ɓe hani waɗugol ngol si ɓe immi noon hande kadi ɓe toloyi nokkugoɗa ɓe tori Allah enen noon mi 2 memminte tum waɗen fatiha laabi 17 waɗen ayatal kursi laabi 7 waɗen ɗum ɗo hiɗen jooɗi hiɗen waɗude ko tawata hay annabajo o waɗano o waɗananoka wama ramaita id ramaita walakin Allah rama ɗo yo hewtu ɗon annabi nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗo yo ƴettu ndi jaarindi ɗon sarka ndi naata e gite ɓe aɗen addu taw soriɓe maɓɓe ɓen fop saffiniɓe yeetiɓe ko honno ɓe warrata gere on si ɓe mooɓi noon ndi leydi ɓe saakini ndi leydi ɗo yeynato e gite luttuɓen eɗen noon eɗen jooɗiɗo ko tawata nelaɗo tigi waɗanaka na par ce que Allah faalanaka ɓe kono Allah faala yo taw en fop e yiyoy ɗum ɗon anden ka o nelaɗo an ɗo mi waɗanalma ɗum ɗo na an mi waɗanoyta enen noon ɗe jooɗiɗo ok penar ça va hiɗen haɓɓiti e yahanayi luttuɓen piiriden e maɓɓe hiɗe wondi noon taw e daggali ɗin hiɗi juuɗe meɗen hiɗe wondi e majji musidɓe meɗen na ɓeɗo taw wonɗen ɗum suratu tawbate o yitawngol Allah hay fuɗɗode maggol bisimillahi kono noon Allah waɗi ɗum ɗon ko hollugol ngol iwama hande kadi ka takkodiranogol iwama hande kadi ka wi'ugol ngol koye waɗidiran doyi ɗum ala suratu tawba ko kangol yewti fi naafigiɓen kangol kadi yewti fi naafigiɓen ɓurgol mawnude ngol ɓurgol janɗude ngol ngol sifi fop ko honno ɓe warrata e ko honno ɓe warrete kono ndaare ɗon no nelaɗo jonniranono noon article ji ɗin hande kadi ko honno coupirta lien ji ɗin fop hakkunde maɓɓe ko honno décidiranta ñaɗantaɓe ko honno yaltirantaɓe ka ɓawa baaɓe coupi lien ji ɗin fop ɗum ɗole ko kaɓe ɓe waɗudunoɓen entente e traité ji hakkunde maɓɓe kono an faali kañum kadi mi yeti ko yahe yaho ndaron ko honno ngol firiri noon ko honno Allah holliri no nelaɗo waɗiri noon enen noon ɗo fop no jooɗi no naati e nder juulirɗe no haɓɓiti jooɗoto ɗo waɗa du'aji ɗon ha laato gooto faalaka no mi wiiri noon heɓugol ɓanndu ndu yo wulu gooto e men faalaka hiɗen faala suudu ndu yo ndu lanno yo ndu labe yen hottu e mayro kono en waɗaka hoore meɗen wondema hottoygol ndu suudu waɗali probléme yi min en ɗe lanni en waɗaka salaji meɗen wondema ndu suudu ɗo si en naato e mayru kañum kadi no woodi laawol sattugol e mayru moɓugol mbuɗɗin sodatere o ayna chantier o ɗo laato mi naata e nder muɗum ngol laawol ɗo fop haray ɗa wondi e koyɗol ngol hiɗa wondi e goddol ngol a wondi e faale o enen noon ɗen faala yen finu hande ɗo tun tawa suudu darnama mbuɗi en ɗaɓɓali holle ɗen ɗo ina hina suudun ɗo ni nduɗo suudu mi hokkima ndu kono no heɓirten ɗon suudu ndun kadi ndu wakkilanɗen ɗon ha heɓuɗen hiɗen waɗi bimbi ñande naatoyɗen e mayru en heɓata soñja e mayru en heɓata ɓen kawtalɓe tawɓe ko soñjoɓe en yetoytake o masonjo ɗo joni noon o masonjo mo wi on ɗon e wiyama nokkure nden ko su'o ko honno non joni an wa'ata ɗon ka yetaɗa ɗon ɓeygure o masonjo yeetima wondema ko e nder ko ɓe jasayno ko ɓe hawri e ƴiyal ngal ƴiyal ɗon noon bariminimo ko ɗum woni ka sabu makko hande ɗo ko tétanos o woni ka warima kono an ka yetanoɗa ɗon mbumdu motoru ari gaari inni a masonje kaarijo maayi ɓeɗo yeetike ma wondema nden nokkure ɗon ko nokkure suure ko ɗum arata ka hoorema mi yeyta e suur ndun mi egga e mayro ɗo ndun ndu yanganiɗa noon ɗin duuɓi ɗo fop hande kadi
ɗo ya tefu ndara anda ene koko ɓe wiɗo kon ɓe hiɓe kawtiri e ndu suudu ɗo ɗe berɗe ɗo ɗe wata wonde kanje e yaajugol mayre ko ndu suudu an ɗo tun daroto e hoore ɗe berɗe ɗo ça veut dire ɓe wonɓe yetade lan ɗo ti kamɓe kadi suudu maɓɓe ndun koye hoore berɗe ɗen dari ɓe wonɓe wadde o bruit ɗo suudu maɓɓe ndun koye ɗe berɗe ɗo dari ɓe mi ala mijitade ɗon on direct on ɗon darnoɗo ndu suudu wondema mi yankota ko ɗum ɗo fof mi aroya ɗo fiɓay o kawtalji an ɗo ko wonɗo e wadde sonja hiɓe mari bruit bimbi ma mi yetama ɗo hari ko berɗe wonno ɗo ɗum ɗo waɗay hande kadi mi egga enen ko non wawɗen sonja o waɗay tun no zabando non difficulté o waɗay tun no zalon dans la superstition alors que non on masonjo si o ƴettuno tun pikir makko tétanos on no gasa o mayatano kono enen déjà en déduisi e andi ɓe ko wol ɗo konko gonga joni mi wakkilike ndu suudu ɗo ndu lanni kawtal ɓe an ɗo ko waɗoɓe bruit no gasa ɓe ko capali ni ɓiɓɓe maɓɓe ɗo wata jilludude e ɓiɓɓe amɓe mi wata hoɗude nden nokkure ka tawata ɓe ko ɓilliɓe ɗo to mi kawtitata ɓe ɗo mi yetama noon suudu ndu gañno kadi ko ndu suum voilà une bonne raison hande kadi yomi yeeyi suudu anno yeeyitandu noon goɗɗo go kanko ara o sodano ɗum o heɓali o sonja ɗo fof ara o nata e suudu ndun o hotta e mayro peut être même banja ndu suudu ma kanko o ƴetta ndu o soda ndu bas prix o nata e mayro o hoɗa e mayro goɗɗum wattamo fus ɓe wonnoɓe wadde bruit ɗon on sodita nden nokkure ɗon hande ka darna goɗɗo goɓen ɗon ɓe yeeyi c'est à dire il y a des milliers de manières de façon no probléme ji ɗi réglirte hara na ya doguɗi ko ya fewtuɗi tu vas régler les problèmes tu vas trouver que finalement konko waɗnoɗa ɗon une tempête waabilire hande kadi hara na waabilire ko ɗo moni darnude yewtere hande mi tori kala wono ballo meɗen allahuma amin hawrinde en sababu allahuma amin wonande hewtitiɓe en ɓen ɗo joni kon ɗo mi woni en e yetade mi yeltitike e live on mi andini en ko deƴƴinimi ɗo kon fof ko sabu ko tawata kon gonga on hino e kene o yi'imo kono on fonda on immoto hiɗon habbi yo taw ko min waɗata goɗɗum ma ko frappe o watta goɗɗum ma ko mo kala imo waɗa goɗɗum leadership meɗen on ko ma o immo on no leadership wata on habbor sellu wata on habbor alpha mo tawata on déjà woɓɓe mo hino contestude ina falaka artugol makko ngol yiɗoɗon non año ɗon mi yiɗi mi añi ko kanko laamu ngon fewti laamu ngon ko wonɗo cippirande fi muɗum wo hendoto si a ala cippirande fi muɗum a ala moyeji muɗum ɗin waalo fanka jokka goɗɗum ngo kono noon andi noon an kadi ɗimmoɓe maɗa ɓe yetoɗa ɓe heeyi mi etike fewno ɗoni mi ala gollude goɗɗum ma mi ala laawol go'o ngol noon laawol ngol tawata mi ala jogiiɗo laawol ngol iwtire mbawa won noon c'est tout ala soñjude hoorema ala soñjude goɗɗo kono ñamata nokkata hay nokku yahata hay nokku ɗum gasata hay nokku allahumma salli ala sayyidina wa sallim wa salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh son immanike joni laamu ngon ɗo ni kono noon immorto ɗon comme je vous ai dit o yalti o yehi ko mayoygol o yehi mi andami watan yetade ɗum noon soriɓe noon ɓe waɗi réunion mi jangani on ɗo ko ɓe windi kon ton comme décision no warrata noon transition mo 1 an 12 mois tout juste mascarade maɓɓe mo ɓe waɗi on fiɓe maire ɓe tawgol ngol haɗa ko élection indirect koye yawɓe votana yimɓe ɓen ɗon kañum kadi votana e joɗoto ɗon ɗum ɗon taw déjà taw c'est une façon de nous faire de nous tromper ko ɗum ɓe waɗiri ɗum onon transition mo ɓeɗo yewti kañum fi mum ko lebbi 12 e nder ɗi lebbi 12 ɓe waɗa fichier électoral on ɓe toiletta mo ɓe waɗa fichier biométrique mo tawata on na ko ɓe waɗi ɗo ko yawgol ngol suɓo quartier ji ɗi ɓe yata ɓe recense yimɓe ɓe suɓo no ɓe waɗirta carte je ɗen ko recensement mo tawata o waɗete sur le plan local et sur le plan international cabinet kañum kadi international waɗata mo ensuite waɗa commission mo tawata ko ɓen ɗo yata récupéra kala jawle meɗen wujjaɗen ɗo au bout des dernières années ɗo harana yugol ngol sifa ko Charles Wright woni e waɗude ɗo ni ma o CRIEF ɗo dibi fuɗɗi ɗo yiwde CRIEF o mimminike ɗo on yetama ko jeluɓe waɗi recouvrement on recouvrement ɓe yetike on konto ɗi mbuɗi yeehi c'est du pareil au même ko artiri mo kanko Charles Wright ko parce que himo wawi waɗude cinéma fi on fof yo yiwon cinéma ɗon habbo ɗon har goto e mo memminaki gibi CRIEF o wiya ko CRIEF ɗo ni woni ko kanko oya honno wonno kono ɓe innatamo oya honno ko Mandiang Sidibé o yeeyi ɗo ha finalement ɗo ko jelu hetta juuɗe Mandiang Sidibé ko jelu hetta juuɗe ɗuma Damaro ko jelu hetta juuɗe oya honno Kasori ko jelu hetta ɓe yiwɗon ɗo fof naɓama yaltuɓe ɓen ɗo joni wano oya honno ko honno moodi oya ko honno moodi omo ɓe autorise no ɗo immo yalta ko honno ko kamano ka ko honno ko jelu hetta juuɗe makko ko CNRD woni e wadde on ɗo fof ils essayent de vous endormir ɓe ɗanninayi on woni ko ɗanningol on dey ɓe woni ko fiyo ɓernde moɗo yaw e ɗum ɗon weddito ɗon ɓay ɓe andi hunde ɓe wata récupérde
Au contraire, pendant que ɓe faminande on ɓe récupère de mbuuɗi hiɓe détournude mbuuɗi. Oɗon on transition mo woni wolde fi muɗum, on ɗon transition ça va être de manière concrète. Waɗa kañum kadi élection ji ɗin fof ko même jour ɗi waɗata. Si fichier électoral waɗama mo tawata on fichier découpage o waɗete par circonscription. ɓen député ɓe ɗon ko tawoɓe nawiyogol ngol dey ko liste national ɗumani ko liste national. Ko liste on ko uninominal. Kala ka inna votama sur le plan local ko on votanaɗo ɗon ko on ɗon direct woni e lamade. Nawiyogol ngol dey miɗa waɗoyde le plus fort qui reste ou bien si yahoyama ton ino ndaare de répartition waɗe ɓurɗo marde nombre de député o ko ɓen ɗon kañum kadi ɗum ɗon fof ko ɓe waɗiri kono ɓe luttidira e laamu ngu yoɓe contrôle ɗum on. E a candidature ji ɗin kañum kadi ko inclusive. Parti politique tawete indépendance tawete même ka présidentiel. Ala yogol ngol kaari ko exclu. Fop tawɓe ɓen ils sont éligibles ɓe ala bonnere ɓe fop ɓe tawete on élection non. Encore non en fois no miniri en non. E ɗuma président jon président transition no wawi wonde civil no wawi wonde militaire. Kono primature on ko exclusivement ko civil je wonata e muɗum. Rôle ji ɗi tawata on gouvernement ɗon no waɗude o landaka darnugol, o landaka waɗugol ɗate, o landaka ɗiɗo fof ala e lawol makko kanko. On gouvernement union national waɗeteɗo ɗon. Na gouvernement de développement. Ko gouvernement marɗo rôle ji jeegoɗi o duwa waɗude. No tawa e ɗin règle ji ɗon élabourgol on charte de transition ɗon, waɗa constitution on mo tawata référendum makko on waɗete dalle au cours des 6 premiers mois ou 9 premiers mois ji ɗin. O référendum ɗon si waɗama hande kadi adoptama on constitution ɗon, le même jour ko nde ñande présidentiel waɗata, ko nde ñande communal waɗata, ko nde ñande communautaire waɗata, ko nde ñande législative waɗata. Si ɗiɗo fof hawtidirama le même jour en gaynidi e ko inete transition ɗum ɗo fof o bout de 12 mois raylan ni na ko ɓe ari ɓe waɗi ɗo ko ngi mascara wimal nda mbuɗi ka ɓe ñaami ɗo on gouvernement ɗon o darnata laptane o darnata l'école o waɗata laawi sakko inne sabu ɗin chantier ji ɗon il faut le donner du temps fiyo ɓe wawlande non ɓe ala ɗum ɓe ala mission à l'étranger fus ɓe waɗata ko ɓe jooɗo ɓe waɗa on toilettugol on fichier électoral ɗon waɗugol élection ji libre transparente crédible ɗi tawata triche ala e majji tawata kañum kadi ɓe respecta e kala ko yewta kon film no minniri en no gouvernement on premier ministre on ko civil jo wonata e muɗum présidence on non de transition on ça peut être un civil ça peut être un militaire koko yewdante fi muɗum kokon mi wowdi ɗo no na e am min tola ɗum iwi o yiyay kam onno janngude mi ɗo mewde nokkeli gono ton koko mi addana koko yewta jooma hakkille en ɓendini ƴetti sumeti donc joni noon ko non andi si on jooɗike ɗo jokke haaju moon wota goɗɗo ɗo addana message ɗo yugol wo miɗo deƴƴi miɗo fanki wota goɗɗo addana ɗum ɗo fes min kadi accimi nguura gurdan andan no tawirɗon onon kadi on jaɓiɓe ɗo ɓe jooɗe hoore muɗum min kam wonɗo alhamdulillah rabbil alamina tout va très bien alhamdulillahi rabbil alamina gurdan anɗan je vais absolument bien alhamdulillahi rabbil alamina miɗo yaltude waɗa gurdan an miɗo artude miɗo rewde Allah mi yii kañum kadi komi tori Allah kon fop haynde wotere mi toraki Allah goɗɗum ko waɗana Allah alhamdulillahi rabbil alamin komi torimo kon fop himo waɗandela en fop e yi hande ka fewnda hande ɗo ni si tawi noon Allah waɗani en ɗum ɗo ko signe o waɗani en nani piiji busnowo le fiyan ɓe balɗe kami deƴƴi ɗo nani piiji buy kañum kadi fop no addude tawtami kono moi c'est pas ça le plus important le plus important ande na min tu woni réussisude koko woni ɗo si Allah dando kadi en échoui na min tun kadi échouata si échoui ɗo échec on ko en fop jeymo si en heeɓi ɗo kadi réussite mi yeeti ko min mi ala ɗaɓɓude laamu sakko wona koko wona cippirede ɗo ko fimi min janggotola yo monu premier ministre min simili ɗo hay e rencontre an min e Mamadi mi yi kañum kadi ka commentaire ji ko adda ton kon mi yiɗo kañum kadi hajja André ko faati ɗo ko yimɓe kañum kadi ka waɗi ko commentaire ji ɗin j'ai vu tout ça là ɗum ɗo fof permettira yomi yumi anda jama on tigi avec qui nous sommes et qui sommes nous ɗum ɗo fof mi wawi andude donc gibi ɗo non naɓi yeeso si Allah jaɓi sumo suudu on yonda yimete si on sikki diƴƴugol moɗon ɗon wondema ko minen wonɗo wadde leydi yeehi mbuuɗi lanni e mayri hande ɗo yaltingol mbuuɗi sur Orange Money impossible a heɓata courant ala ɗate ala hunde ala onon ɗon jooɗi e hoore ɗum ɗon hiɗon deƴƴi fewndo konte on pouvait comprendre fewndo konte nawnuno ha o maayi woni balɗe goɗɗo yeetaka hari on tuma internet ala hari ko woduno ko areba Selcom e Sotelgi kono yimɓe naɓidiranayno message ji inna o maayi yo yimɓe ɓe yaltu hiɓe suuɗi e yimɓe ɓen yo yaltu hande ɗo noon internet no woodi téléphone échange ji dekki ɗin no woodi
a nodday goɗɗo yetoɗamo a daɓanaymo message texte a windiranaymo koko winte ɗo kon fof no woodi enen iɗen jooɗiɗe reeni ɗum ɗo gooto ala memminede nous sommes en train d'accepter ça non mais c'est que min ko mi yiiri kon guinejon o yii oɗo ko mayɗo dayi yeeso mum fure hara ko konte wonno ɗo ni no alpha ko waɗirana kudeta ko parce que haala no yalti wi'i imo mari cancer il est condamné haala kanko ko haalago e wowla oɗo non o yiimo e kene o yaltiti o yii no wayi ɗum ɗo na goɗɗo wowla fimu ɗum o yii kono nono ɗum ɗo yonali fiyo jama on inno hey me ronki hey monen kadi immode yalti ka nder quartier ma yiya oɗa kadi quartier si yalti ndaari si ɓeɗo fof si wawa yam andi taw komi faala yewtude komi yeggitay no waɗu ka hoore maɗa allons sur une question de logique yafoɗolo hari minni mi gayni live on hiɗon sikka hande ɗo ka fewndi ɗo mamadi yalti wala ka leydi no mi winno noon ko avion je ɗiɗi aranimo ɗeɗo avion je ɗiɗi noon na destination majje final on na on avion ɗon naɓatamo ha kaw fokkiti ɗon dañande mi waɗi ɗo post min ni Singapour et Thaïlande sont de très beaux pays et les gens sont très sympas yimɓe ɓen sikki ara yimɓe Singapour mam ɗo Thaïlande post ji gono ɗo on daara ɗi moƴƴa si faamoy fewndo kam mi wiɗo padre en direction vers la Guinée on sikkono ko Guinée Conakry Guinée équatoriale no mi wiri noon mi waɗana en poste mi publia ɗo photo ji ɗin kanko padre ka woni toon nini on anda on to mi woni vous ne savez pas peut-être ala kam woni wolde ɗo nimɓe Conakry ara on anda peut-être ala kam woni wolde ɗum ɗo Sénégal peut-être ara nini nimɓe Congo peut-être ala kam woni wolde ɗo nimɓe ka kanko tigi kanko Mamadi ka woni arde noon peut-être on anda mais ɗum ɗo fof oubliez ça hiɗon sikka hande ɗo nini saare nden e hoore ko minni on ko ñoññini ɗo ko fof ɗi kanji ɗo tatino mo kala no habbiti oya ɗi corps de d'armée ji ɗo tatino mo kala no ñoññinani oya ɗi préfecture ji ɗo tatino mo kala no memminani oya hiɗon sikka ɓeɗo fof population on yaltay ɗo ɓe hoolo ƴettugol pinkaji jonna goɗɗo e maɓɓe ɗo ɗi kanji ɗo e hoore ɗi a kanji wi'a yalta e matugol question de logique o ala fewn ɗo ni ka leydi on anda consigne mo jonni on chef d'état major particulier on e chef d'état major ordinaire on ɓeɗo ɗiɗo na e logique goto on ɓe woni Spartacus kañum e oya konno ɓe innatamo modi ko kilo ka konno ɓe innete kamɓe hakkundeji maɓɓe mi anda inde maɓɓe nden ton konno no ɓe wondiri toon ni ɓeɗo ɓe nantodiraɓe welda hiɓe mo kala hino ñoññinani oya mo kala hino habbi tun ko ñofta hiɗon sikka ɓeɗo jama on yaltay tawa ko jama on ɓe yanata e mum na hakkundeji maɓɓe na mo kala e maɓɓe imo profita e situation on ko hakkil woni on e landade hiɗon tañƴini hande ɗo bambe to yalta koza yalta mato to ronka yaltude dixir ronka yaltude ɗon tañƴini hande ɗo koya nanay Conakry memminike kindiya ronka yaltude ɓe fay ɓe fokkitinoɓe ɗo fi vanzugol ɗimmojo maɓɓe on ɗon sikka ɓeɗo ronkay kañum kadi memminade ɗon sikka hande ɗo wonɓe ɓen moyngine hotgine nanay baskine memminike wonɓe fooreɓe ronka tawtude hiɗon tañƴini ɗum ɗon sikka noon hande ɗo CNRD ka tawi ɗo consigne moɓe jonna on il faut faire tout possible goɗɗum ara waɗali pendant mon absence parce que o fokkitino o yaltugol makko neeɓi komi retardinno ɗum mi deesidi noon min kadi fanni man ti o yaltali mi wolata ko ɗum hande yaltidimi ɗo hande ka o yalti ɗo consigne jonnaɗo on ko wondema yoɓe geru gerteɗen fof para pinka circulari parce que si pinkaje ɗen yaltinama ka poudri en maɓɓe kaɗe soka ɗon si ɗen yaltinama soori hendi kede ko ɗum ɗon ɓe yaltitaraneta laamu ngu donc mo jonni consigne ferme ko satti ɓiri wo yoɓe yawɓe maîtrise situation oɗa ɓe geru goɗɗum memmino dey kon consigne jonna en d'autres termes no way wasi innama goɗɗo mo tawata no mari doguri du ko satti ɓiri wo wotta o dogu wotta o emo ko ɗum hande ɗo wona si on faami noon nde yewtere nde mi woni on e yettade ɗo on andi ko marɓe temmere ko marɓe kerbere si on memminike hande ɗo ko kamɓe mari ko bonata kon si on faami kupoɓe ɓen kupa koye parti on ko mi woni on e wolande ɗo situation on ka o fewndi ɗo ka o yalti ɗo consigne mo jonni on réunion on mi yetike o réunion waɗɗo jonnoɓe ɓen information ene ɗon sikka min ko ni tumi woni e yaltirde mi wola koko moni e wolde ɗo
question de logique ɗon sikka goɗɗo e maɓɓe kamɓe koyeɗen ton ɗon sikka mi ala famotirde e makko kamɓe koye wonɗe nder ton ɗen ɗon sikka mi ala mi somoda e goɗɗo e maɓɓe ton ka ɗon sikka goɗɗo e maɓɓe ton yi'ali faami o transition ɗo ma ɗum ɗo si wawai latade toola ma famotiri e mum par ce que toola no mari heɗitotoɓe mo ɓe mari ɓe o yewtata goɗɗum si on wawai réussisude on jonna information toola si on wawai réussisude ñande ko waɗoton ɗo wo koye taw ɗon famotiri e toola par ce que si toola on waɗi ɗo toola yalti inni na vrai coup d'état wotta on suteno goto yaltata hiɓe andi ɗum ils sont conscient de ça hiɓe andi aw ko kamɓe woni lan e yetade ko moni on e yetade ɗo ñande mi yetino minni ka waali ɗo mi yi image makko ka waali ɗo miɗo no yaltinande image o ko goɗɗo e natuɓe ertayi ka waali ɗo ñande mi wonno on e sifanade minni konko mi yino waali ɗon omo mi yino waali ɗon minni ka waali ɗon hino woni plan on waali ɗo ɗon on hino wawi wasi ko plan swal wallina mi waɗanano on description ɗo ñande mon no wolde ɗum on sikkuno ko sama kala mi woni ko image on tigi mi yi natuɗo nder ton tawi ka waali ɗum kon addanimi image o ɗo wiide noon o natuɗo addanimi o image ɗo on ɗa wiide ɓen ni si on ari yetikelan en ni ka yaltugol ko ɗum ɗo wi min si mi ari mi yetike on ɗon ko par ce que kanko wata wolande on onon ɗo fof nanon ɗum mi anda si on famude ɗum ɗo o moy si o wawi famude ɗum ɗo on andi il suffit hande ɗo na hayyo koya tawe na yo boke tawe na yo dibrika tawe Conakry tun les 5 communes hande ɗo ɓay min ko jin 5 ji ɗon an joni mi jogi mi ala natude ɗo 6 7 si hande ɗi tatiji ɗo tun ɗi memmindidike ɗo nde wotere ɗi fop ɗo ɓen tawɓe ɓen no andi laamu ngun ngu fewtaɓe ɓe wonɓe waɗude ɗa ngol piiro ngol poɗotira ɗon bo taw jaabo wonɗo yaltude ɗo wala ko ne wolde ɗo to jaabo mo few to jaabo argol ɗi trollji ka live ɗo min c'est un très bon signe pour moi parce que ça prouve que ɓe hendike live on ɓe andimi ɗo fournitude ko tawata ɓe yiɗa kon et ça montre que ça tape fort wota on jaabo ton waɗan ɓe ton waɗu fus waɗe tum moni koye kal commentaire makko ko ɗum ɗon tu waɗa ton wota on jaabo hay goto accitemo non si on tigi mi fa lara wola hay mi mentionnata inde on tigi parce que je suis serein koko mi woni on e wowlande ɗo ils ne veulent pas que vous soyez au courant de ça TikTok on ko supprimera ko parce que ɓe yi frustration étudiant ɓe woni gotum fokkitaniɓe si hande ɗo on wawi famude on force mo jogi ɗon on force mo tawata on si on jonnidirimo ɗo hayre ala hoyre ala ƴiƴe ala yiite ala la formule est simple il suffit juste mo kala ka woni ɗon yo yaltu sakko nden nokkure ɗon kala nde barikada nden nokkure ɗon yalta huɓɓa pineri ka tande muɗum ɗon ɗo yo wetude bimbi ɗo comme je vous ai dit encore une fois si woodi yaltoɓe ka nder caserne ji nder ton ko yaltidoɓe pinka ça va être camp contre camp civil jo mayata noon koye o révolution wonɗo yaade ɗo en o révolution fokkituɗo ɗo civil jo memetake makko ko kanji ɗin ukkinirta yiite hakkundeji maɓɓe ɓe réglidira e hakkundeji maɓɓe luttoyo won ɗon e maɓɓe no wurude kon ɗon famotirta e population ɓe wino ko kamɓe yehi ka mayde ko ɗum o wolno ka slogan makko feƴƴunoɗo ɗo noon ko mayde nden arata tawaɓe ko heddiɓe ɗon noon fop daɗi ko ɓen ɗon inoyta ko menen daɗoyno ka mayde na menen yawno ka mayde dey o wi'i ko kamɓe yawno ka mayde c'est nous qui sommes allés à la mort na ɗum wonno slogan makko on aw cette fois ci noon ko ɓe innata c'est nous qui avons échappé à la mort ko ɗum ɓe wiyata heddiɓe ɓen ɗon mayali hakkundeji maɓɓe ko enen e ɓen ɗon famotirta ɗum ɗon noon ko ono wata famude ɗum andon comme j'ai dit encore une fois laamu ngun nguka tande moɗon hingu juuɗe moɗon si ɗon faala acciton ɗon ɓe yaada e muɗum comme ils sont en train de faire si ɗon faala récupéron hollon vous êtes les vrais citoyens du pays vous êtes les détenteurs du pouvoir ils ont la force hiɓe jogi mais vous avez le pouvoir ko no jogi pouvoir on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh